Tama pilinis kalauni o ko kore pe he kai kuto e whakaloloa. Ka tau hoko atu ai pe e tau Ulukalala. Hange pe ko ia o kumo mea hifo ki e tau Ulukalala o e ahoni. Te tau talanoai angai kawenga lalai e tolu. Pea koe pongpongi ni te tau kamata aki ai pulelelei. Pa mo e whaunga hono whakahoko ngai whatongia e ngai putngawe ai pule anga. Pe te whakawhe i heni ai Paulo kautoke, ko ia tene hanga o tataki mai, ai pōtala noa o e kawenga ko ia, o kai ke sola hataka Paulo, o Paulo ene o kui heni kene toka ngā ia tu ata whaako ia, pe au tau koloa ia i ene heni mo tau toru. Ko kore at mua ke tau ki paspasi i maa Paulo, o ngā kene kamata e tau pōtala noa e ahoni, o hoko at kare ke kakato a ene tala noa e hoa kani. Malo au pito Paulo. Malo, man. Ia fie Fakatapu ki o toa mafi ngune a fio e tau Tonga. Fakatapu atu tau Blinis Clown, Blinis Tupouto'a. Lord Fakatulolo mo hu eiki. Pe foki e eik pare mia mo e hoik minister. Pea ate whakatapu ka teki motolo ko toa mo uheni e pong koini e whare Fakataha koini. Atu mo e whakatapu makehe mo e tari fia ki motolo mo kau mai e live stream pea behe foki he leti o. Pea ku whawhia e tau Fakataha e aha koini ko e ahoino no tolu e tau Fakataha. O ku taha e tau mau hawhainga maari e ke tau Fakataha mo e pare mia mo ni kau ngawe, kau minister, ke nau whanongo ki e reo mo mea ku tokanga ki ai e kakai. Ako mea ku kamata aki ho tau aho e aha konya lotu lereina e hake e whaiwhekau, une o mai e kawe inga ke ne tataki tau tolu he pong konya. Good morning, Excellencies, friends who are joining us this morning. We are grateful that you are here for these 3 days, and we are very grateful for your active contribution to the National Development Summit. As the theme is, ke tau piki hama, ka tau tanumaki ai whanua, ke kiha Tonga koloa ia. A resilient Tonga through transformative action, safeguarding our heritage. Ko konga kone tau pōtala noa, te tau wakai ai ke whaunga, mo e whaunga e pure lerei, pehe ke whakahoko ngā ue e ngā hipot ngā ue e pure anga. O ku mātuak mahu inga au pito ke whahoko lerei e pure anga no ngā whatongia, ka ikai ko e tau Palani ko e koto kula noa. Kana e mahei ahake e ngahi penolo ane a fia, ngahi mea mahu inga whiko akpa mo e service e pure anga. Hange ko mea he shipping sector, ai lau he kai ke whaha whetala noa aki ki mua pia langa i u infrastructure. Ko e mea whikau aki pia moe toi hau ai pure angao, whiau auhi moe private sector he ngai business e ni. Na ia e mea gea e acting commissioner whikau aki pia moe uloa process. Ka koe whakaata mai ngai mea tonu ke tau whaihano wakai, os koe ne tau hengo fulu o tau situa ki ai. Mo tau sia po kaha ngai mea ke whakalelei, e tau whanonga at koe ni tau hengo fulu o hanga mai. Ka koe whainga maarere ene o kui hene e pare miaba mo i kau minister, ke whai ha whipotala no aki ngahi mea koe ni. Pene ai whoke mea mau inga na ha hake ani awhi e e-government, pa mo innovation, hangai whaunga koe ke lawa ki te whakalelei ia ke ngai pure a ngā ke wawe, mo whakahoko le ngahi whatongia ko toa pe. Pa ku tau fia e pong koe ni, ku tau heni mo i kau pure ngā ue koe ni, te nau whaia ngahi presentation me ngai te whakeke, ke nau ka watu e ngahi ngā ue o whai hi e. Pa tau i heni pia mo sea e Public Service Commission, ko Mr. Simeone se whanaia, pe whoki e CEO e Anti-Corruption Commission, ko mere maangis, ka pe mo CEO e Ombudsman, ko Roman Vaihu. Tai rei ki mō tōru e pongpongini. Au kia whakpe mō Tongatapu malkai ko lo matangi me University Fakafonua.
te uki korang ki ai ki mua ba tau whakawa e ke whai ha whehui. Ai behani ki short commentary ki tokoni ki hangnan whamaapo opo ngai mea kone whai. Koia ko e whai bea u presentation hoko pei he ngai ne tuu kohe Polokalama. Pako ngai whehui e ku tukuangi he kau presenters, ulaki, where are we now with governance and public service leadership? Honoa, what aspects we are lacking in the development of governance and public service leadership over the past 10 years, and what should be prioritized? What is the government doing to support good governance and public service leadership? Aya koe ngai whehu enu tuanga ki nau tolu, tau sia poko hae ngahi ola ngahi ngā wane whai mai. He tau unga fulgoni ko tau whanonga mai ai. Koe aha ngahi whakalelei ki mau ke whai. Kai lava ke whakahoko lelei tau Palani, he tau unga fulgoni o hoko mai. Tako whia ke whawhai a Simeone se whanaia, sea e Public Service Commission ke ne whai ai uraki presentation. Simeone. Ko rewe ke u whatapu, pia moe a whio ai tō taha i o tua, i he tau whataha koe ni. Ko whatapu atu ki he Prinis Kalauni, rewe ke a whatulolo mo oiki. Ko li whatapu ke eki Palemia, mai hoi mista. Ko kori ke u whanga mu a he tala whatapu ko se no whai. Ka e atahawe mo oku ke u kamata e tau tā noa o e aha koe ni. For our English-speaking attendants, I have the slides in English. You can just follow the slides, and I will do my presentation in Tongan. Koe Public Service Commission na e whakotu'uia i he wāwhe mātōru. I he whakaukau koe ni, na e whatongia koe ni na i he pure anga pe. Pea na e whamarumaru pe i he office Palemia, pea mo e kabineti. Pea na e whae e whakotu koe ni ke whamawahe ai Public Service Commission ko hui ke nau toka ngai ai ngahi ngā au e whakapure anga. Ia me koe ke taimini koe toko lahe kau ngā au e me mei of pe ia i he toko whaafe. Pea ko ia i pepa mo e ngā au e lau o ki he toko toro laine toko ni mangea walu. Kako mo whatonga i pe koe lau aho whokia o kui kai ke kakau ngāu e pe manen. Whetongtongi pe he taimi ke taimi, pa whetongtongi ai pe pia mo whika ko ia. Koe ngahi potu ngāu e tahahiwa o whamalumalu i he Public Service Commission. Kei tonga i pe mua e ho eki Fakataha, o ku kai ke toka ngā i kātoa e he Public Service Commission e kau ngāu e whakapure anga. O wahe kau ngāu e whakapure anga ke schedule taha, o me schedule ua. Ko schedule taha, ai aku iai ai kau angahi i potu ngāu e koe ne taha hiwa. Pea ko schedule ua, o ku kau ai ai kau polisi, koe tamate awhi, kau sotia, o ku nau Ia pe na ngai lao makeha ki nau tolu. A schedule ua, o nau mui ki ai, o ku kai ke nau kau nau tolu, i ngai lao koeni, me ngai whadutu, o whai e Public Service Commission. Me ngai whatongia te whito ena, o Public Service Commission, o whadutu atu koe. Tene hanga o toka ngai, ai kau ngāu e whakapure anga. Ai ngahi whatongia o nau whai, ai ngahi tukutuun o whahoka te nau tolu. Pakapau ku iaha ngahi whaingata o hoko ngā whakapure anga, o ku pau ke whakafou mai ia ke Public Service Commission, ke whai ai ngahi ngāu e ki ai. Whotutu pepe me ngahi training, whakaluku fua ke kau ngāu e, pa e kai ngā tai, o ku epe ngahi training, o whakahoko pe ia e ngahi potu ngāu e, te kākua me nau kau ngāu e. Ka koe ngahi whatongia kātoa koe ni, o ku iai pe tokanga e Public Service Commission, he koe uhinga, he koe ngai whatongia o ngai potu ngā ue, o ku nau tokanga he nau kau customers. Pea
o kuia e whakaamu peia me Public Service Commission e tokanga ngai Potunga ue, ke nau ngai whadongia koe ni, ke nau hanga o whakakato, ngai whadongia o whikakua mo nau ka customers. I taim ta tau pe, o ku monitor pe he Public Service Commission ai whadongia, ai performance koe ia e kau CEO. O ku whiama pe kau CEO ke nau whaiho nau ngai whadongia, wa monitor mai ia e Public Service Commission. Koe ngahi reform ko ia i tau e hongofuru ko osi. O ku whakahoka atu peheni e kongalahi, o ngahi ngā ue ko ia na e whai e Public Service Commission. Ngahi ngā ue te kawaki o ngahi policy instruction ki hono whotutu ke whakalelere ngahi ngā ue. Ngahi ngā ue te kawaki o ngahi urunganga o i kau ngā ue i ngā ue anga. I kai ngatai, ka kuiai pa mo ngahi whatongia na whakatutu he Public Service Commission ke ne hanga whengai ke horoki hifo. E ngahi whakamore whapaanga ai pura anga. O kawai ai mea kona whalao lavet ki mua koe overtime policy. Koe overtime koe e kau ngahi whapura anga na e laka ia i he tahaua miliona he ta. Pena e whairewa ai whakatutu ki ai Public Service Commission o whakaukau ke whai pia te whakatanoa ke ngai Potunga ue. Nā kuiaha whainga maarie, ke nā te siofi, nā ngai overtime, nā lawa horo hifo. Pa nā upe ke tuunga, nā e toi horo hifo, ai overtime ia, ke valmu i reona pehe ta. Ko tahaya ngai ngā ue hange koe, no tifea koe rivi, oku nai ngā ue, maumaya ke ngā ue whakureanga, ai toroi e nā uri me tau ni ke tau kahau, pea Latu e Vava'u ke tuunga, ko whemauia ke vahe paanga e iwi. Ko ngai ngā ue whakakato koe ni na e sio ki ai komisoni, pa nai pehe komisoni, koe pehe whemau, ke lawa whakalelei, pea nai whahenua ngai whakalelei. Koe whatongai he komisoni ia, he ngā ue whapureanga, o kuiai pehe taimi ko haa mai, o kuiai hono Tuku'aho ai hou ik whawhine. I ngahi talanoa, i ngahi rea, i ngahi tōonga. Pana e whakotu ai sexual harassment policy. Koe whakotu koe oi wāwhi ua. Koe tuia koe taimia koe, mi kakato e koe ngāwe koe ke sexual harassment policy. Koe ngahi policy koe na e pure anga. Mi koe taimi koe na kamata hono tālanga i hono ngāwe i mai. Ai ngahi policy koe pure anga. Na kamata mai pe me he wāwhi mātaha, wāwhi māua. Tō kia o mai ke tuunga kua kakato. Pa toki lao rea whakahoko. Ko mea peke mahi no, ko mautolu te maa whakatutu e ngā ue. Ko no tāri koe o ngā ue, ko paupe ke whakafoki ia, ki he kabineti. Pea koe kabineti, ko final approval lia, ke u policy koe ko whakatutu at koe ni. Ke retirement age koe o kau CEO. Nei retire whakataha pe kau CEO ia, mo kau ngā whakapure anga, he tau ono noa. Pana maa whakaukau leo. Nā tonu ke toi oanga ki tau e nima. Ke kau CEO, whakakato ngai whatongia, pa nā toku retire, pa nā tāri mo ia e puranga. Social media. Taha e nia ha platform o ku whakatu tahama ki au pita he tau ngā ego i Tonga ni. He kulahe ngai whakamatala loi, o whakahuki ai, lahe ngai whakamatala Tuku'aho, o whahuki ai. He taim ta tau pe, o ku kau ai pe me ngai kau ngai whapuranga ia, e ni ihi. I he whalafo aki holo, i social media, i ngai whamatala koe ni. Pea nai whaulewa policy koe ni, ke ne whenke malui ai kakai koe ni, i ngai whapuranga. Ke ua e hoko ai mitia, ke Tuku'aho ai, ha taha kau ngā ue, ka hiria ukai ka mea kungoone. Ko mea peko whialawe ki ai, he koe umea kanto koe ni, hanga mea na wangan nai, whahuka toa pe ia, ke kabineti ke tāri mea. Koe taha hoki ai mea taha, koe wage bill koe a ngā whapuranga. For the sake of the English-speaking participants here, it's one of the conditions for aid donors is that to reduce the wage bill. The wage bill was over 60%. The wage bill is the percentage of the wage as compared to the domestic revenue. As of this month,
we had information from the Ministry of Finance that the wage bill has been reduced to about 53%, the benchmark that was requested. Aia koe tahai ngai ngāo koe na whai he komsoni kono whingai ki horoki. Ngai whamone koe ngai wahe ngā ngā whapura ngā. Kai ke horoki no aia kuahanu ngai uinga hanko mena rawa gai ai study leave, ai overtime me. Ngā mai koe ai ka ngā whapura ngā ki mua he nau study leave. Ngā nau whai te riha pe, he nau alu o ako, pia ka osu whoku mai mea hako, pia nau whai te riha pe taimi ke nau mamaha iai nau tōru. E kai ke nau hanga o whakakato ngai whatongia na nau o ako ai ke whoki mai o ngā ue puranga. Pea nai whotu ure mo e polisi ki ai. Ngai polisi ko ni ke hanga malu e puranga, pea whamoni lewa ai kau ako ki he nau second man policy. Ko ngahi benefit ia, he ngā ue mai koe ne tau e hongo puluko hiri. E tonga koe o ngā ue, ne hui policy e ua. Ko fraud policy. Ko ngā ue tae tokanga, ngā ue hala aki, ngā whatongia, pe ngā mawhai, he ngā whapureanga. Pea koe policy koe ni, ne fuoroa tau mai ngā ue ki ai, pea nā e whahua tue ke pureanga koe po osi. Pea nā e pia mui tutuni ki ai, pea nā mau tue whalelei, a policy koe ni, pea tue whahua tue ke pureanga koe ni, ke whahanau whemea aki ai, ka kua hanau whotutu, pea ka ngahi mea who'o, kai ke he pe, ke lawa ke malu i ai pureanga pa mo ngā koroa ai pureanga. I ano mau i hakakai o ngā pureanga. Ka mani e ta whatonga i pe a ngahi whamatala ko e ni o ku mahinu ka tik tau tolu hange ko e lotu le rei ko na whaihe whaifekau. Ka mani e ta whaitotonu pe ngā ue. E ia palpare mai. E na kai ke whotu e polesia ko ni ke tau tea kau ngā pureanga. I kai. Na whakotu e ngai policy ko ni ke ne malu e kau ngai whapurenga. Ke whai no hino, ke kau ngai whapurenga, ai mea kuto ton ke nau whai, ko hui ka aua te nau whau hahala, whau ke hanga hala. Ta whawhetai ko toa pe heu ke whamanatu pe e lotu he pompon ko ni, tau mua koe ton ke tau ngau e ki ai, tau whai to tonu he tau ngai whatongia, tau whai ofa tau ngai whatongia. Papa te tau ofa tau ngai whatongia, e ofa tau ngai whatongia te ki tau tolu, pa te tau rawa tuange, ki he kakai, a ngahi mea kou to ton ke nau mau, me taim to ton ke nau mau ai. Ko sia koe ni tau ngā koe, e tau ngahi challenge koe na tau tolu koe, ki he ngā whapura ngā taim mini. Oku, mahino ene kura hilahe apito, ai whawhisi e kau ngā aue, na whanongat ki muri. Paka whawhisi koe kau ngā aue, o kuna whamau ia i laine koe ni o e kaungau ki laro me kaungau loloto. A kaungau loloto ko tānoen ke kaungau ko nau mak matai toh. Na whoki mau ngā me mbiranga. Pakutu i pe, lahi pe ngai whainga maari e me muri. O tuanga me ka tiki nau tolu, ke nau ango o maua nau ngai whato, nau ngahi monu ia. Ka koe ngahi ngā ue kātoa ko ia, whamau opo kātoa mai pe ia, ke te whahasio ki ai. He koe tahe ngai mea, toni whai kaha tokanga, tau ngauna tu koen ke kahau. Wahangai me te tau lawa whai, ke tau hanga o whamaa popa, ke tau kau ngaue, ke tau tokoni ka tiki nau tolu, ke nau nofe tongani, whakakato ngai whatongia, uk tau whakaamu ke nau whakakato i ngai ngau koia. Koe pe ngai ngau ke ngai i mea ke heia, koko mai ke ngau whapureanga. Nge koe whainga ni, ku awe ke whamauanga, koe whainga ni, o awe ki he tribunal, whahako atu e mai disciplinary process ka te nau tolu, ka aku iai pe ai whakaukau. He koe pe ngai taimeo ki tō tu atu e tau ngahi ngā ue whakafo i tui a ki tau tolu he roto ngā whapureanga. O a uia ke tuunga, ko mahu i ngang e tau ngai whea mau, e ngai whea mau koe a pureanga. Ko taha koe ai whakamu, koe whakatake pe i whiharakwa teknikari. Koe anga koe e tau tuu koe e tau sia koe ke kahau. Anga whewhe e tau sia ke kahau e tau ngā unu koe ia e he taimini, pia mo e tau e hongo furu ka hoko mai.
Ko uru aki. O ku na spai fe whakaukau ia ki ai. Me mu ape pure atu ki mua. Kau pure ki mua. Ke whahasio ki he anga whakotūtu. Pe koe organisation structure koe. Oe ngahi putunga oe ke review. Ngahi structure koe ia. Pe o ku kei aonga e tu e structure koe ni. Ulere mai ne ta o hongo furu pe tonu ke whahano li riu. Pe aku o kamata whai pe tāno ki ai ke pure anga. Ko ngai ko tahaine fui whakaukau, whi ue ke tau ngā unu atu ki ai, i he kahao. Whi pe whoke tau sio, ki hanga ko eni, o e structure ko eni, o e ngahi monu ia whakapaanga e kau ngā ue. Moni pe ia ku ki maulalo pe, ngahi waha kau ngā ue. Kau whatatau pe whoki ia, ke tunga whakapaanga ko tau mau. Paulewa, o ku saiange a ngahi whatongia ngahi whakaari aria me muri, lawa lewa ki naunga auna na toki ai. Kau ngahi whakaukau ia koe, o kfotutu he taimini. Na whai pēta anō pa moe puranga koe ni. Ue pe ngai mea mahuinga, o tonu ke whai ki asio, he taunga auna tu koe ke kahau. Uruaki, o kei mahuinga au pito pe ke tau ke whatoka ngai, a ngahi whakamore koe a puranga whakapaanga. Na pe ngai whakamore ia, hangi whakamore wholau, hangi whakamore ke ngahi whawhi mai ngahi kau mahu inga. Pe oku kei totonu ai ngahi whamole ni, pe kai kau mahu inga i ke whaisio ki ai, he tau ngā una tu koe ke kahau. Honoa, oku mahu inga au pita ke te whaiange ai sia mono wakai, ai ngahi ngā aue, ngahi whatongia ko whahopa ngahi potu ngā aue, o whekau aki pa moe nea kau customers. Mahu inga au pita ia ko ui he koe mea ko mahu inga taha. Ko kau customers, ko nau toro, o totonu ke whaikia ngā au ai kau ngā whapuranga. He koe good governance ia. Koe good governance, ko te whai ai ngā au lere, uruaki, ke whakalakalaka e mo ui ai ngā whapuranga, pa hono ua. Ke whakalakalaka e mo ui ai kau customers. Ko ngahi whotutu ia, o ke whakokat pe ke whaisio kia ke kahau, pa kai ngā tai, o ke whai pe whotutu, ke ono toi review pe a eu policies mo eu process a ngā whapuranga. Hero na whai ku tau te au katuunga e toi whalakalaka nge ai. Ko whātua motoro toa pe, whataonge pe, a ki tokoni, ai whamatala ko whai atu. Māro a bit. Māro a bit o Simeone ai o mai ngahi mea koko i Public Service Commission, pia ku ia ngahi point mahu inga na ki hanga raise. Ngahi point ko ni e toki whai ha lau ki ai pēnolo anai. Ai u kawai e sais ko ni Public Service, ki paku whawhawhua ka pe sete ono noa. Mo i tau mua ke Tuku'aho, mo ni impact he overall economic development. Ko e lahi wholau ki muri mo i liwe kau ngai whapureanga, lahi whainga kua tori, ngai mea keke, ko i ngā peko e whikaatu mo i wāhenga, mo i tuunga, mo i cost of living. A koe umea ko tako ni e whai e tālanga kia nai ai pēnolo, pa te whai whaku ma ngahi whehu i ma ngahi tānaki mai me ki mō tolo kotoa i anai ani. Ka ko ngā lopeke ki whamanatu atu ki tau kau presenters, ko e minite tāni ma o atu. Nā mō behe koe ki whawhang koe tā mai koe mea. Ka koe uraki tā, koe tā ia koe whamanatu atu mei os, ka koe tā whaka osi, koe osi ai taimi. Ka ko whamaloa ka bito Simeone ai presentation nei whai. A ko whiawhia ke whakawhe i a Mere Mangis, ko CEO ia e Anti-Corruption Commission. Ka whakene ngai office for au ko toku whotu, no kamkamata ngā ue. Ka ulahi a pito interest i ngā ue office ko. Ka ko Mere, whamore more. Tapu moe tama pilinis kalauni, hūwhanga I pē ngahi talwha tapu ko o sono au whaki. Kai atamu au ke whahoko
ai presentation ai ofisi komisiona ki hono whawhepaki o tai whaito tonu, the Great Anti-Corruption Commission. Ka kou kole whamole pe te ngawe aki e lea whapitania. Good morning, ladies and gentlemen. All protocols observed, and by way of introduction, my name's Mele Mangisi, and I am the Executive Director of your Anti-Corruption Commission. We are a new government law enforcement agency with a shared vision for Tonga's future. A future marked by integrity, accountability, collaboration, and transparency. But to achieve this, we must tackle a formidable and common threat, corruption. I will be giving you an overview of our operations. As mentioned, we've only been open since July the 1st of 2024. And the millennials in my office have reminded me that if you scan that QR code, that should take you to all of our contact details, our location on Google Maps, and our social media page. So who are we? We directly talk into Pillar 3 of the Tonga Strategic Development Plan framework, the political institutions, and we are established statutory body under the Anti-Corruption Commissioner Act. Again, with that QR code, if you scan that QR code, that will take you to our legislations in both the Tongan and English language. So this legislation gives us our mission, and our mission is very clear: to expose corruption within the institutions that govern its people, because we believe that every Tongan deserves a government they can trust, one that works for the people and not against them. We are an independent body, publicly funded, and we have the mandate to investigate corruption in all three arms of the government. That is the executive, our government, the legislative, our parliament, and our judiciary, the courts. Although our scope and authority is broader than that, it also, outside of those three, it also includes public enterprises and statutory bodies. Our legislation also defines what corrupt conduct is. Very broad definition, covers anything from abuse of office to treason and anything and everything in between. Our powers are extensive. We have special powers broader than the conventional law enforcement powers, and these are assigned to us specifically to expose and root out corrupt practices in our public sector. We have the powers to conduct public inquiries, the powers to execute search and seizure, and the powers for enforcement. For example, if the commissioner summons you for questioning and you don't appear, we have the powers to arrest for contempt of the commissioner. And a lot of questions have been raised. What is the difference between the Anti-Corruption Commission and the Ombudsman? I'm grateful that my colleague Roman is here, the CEO of Ombudsman. He will give more details on speak on what the Ombudsman does, and then you notice the difference. But mainly the main difference is that the Anti-Corruption Commission focuses and investigates criminal offenses in public office. So just to give a snapshot, an overview of our operations, we are a multi-purpose body where we combine both
our proactive operations and reactive operations. Our commitment to our corruption and prevention division is to educate our people on the evils, on what corruption is and the evils of corruption. This outreach program is paramount because we believe that an informed nation is the first line of defense against corruption. Then we have our reactive operations, where the complaints come through either from the public or the office is empowered to investigate corrupt conduct on its own. So basically what that means, if the commissioner sees something wrong, we can look into it. The investigations team, again, has very wide powers to conduct its investigations. If you want to know more, scan the QR code that will take you directly to our investigations process and how we manage complaints. And we also intend to build our legal services team. This team is involved in all processes of the investigation from the beginning to the end, providing advisory or prosecution. I just want to let you know that of all these units, the investigation is the only division that is currently operating until we have more resources. So speaking of investigations, this is a snapshot of where we are. And we are grateful that the current administration has approved the supplementary budget to allow us the much needed funding to increase our capacity and fill in the key positions in our office. So as you can see, we're sitting at 25 cases to date, involving 11 agencies and approximately 15 million in assets. Our capacity, we only have one investigator who's probably worn out by now. But there's, we also have a projection of 16 pending cases involving just one agency. So what does that tell us? That tells us, and we are grateful that the public has a keen interest in the office, and it also tells us that there's an appetite for transparency, there's an appetite for accountability, that the people are speaking up and are coming forward demanding accountability from our leaders. The UNODC best practices have stated that the ratio of one investigator should be assigned at least 5 to 10 cases, and one lawyer assigned to at least 3 to 4 investigators. And that should be a healthy and functional anti-corruption commission. Transparency International conducted its first survey in the Pacific, and this survey talks to the perceptions, attitudes, and experiences of corruption among the people. Tonga's card took a sample size of 500 people, and these are the results. Although it seems alarming, but we can take some positive points from these figures. It tells us that the need for our continued efforts. But in order for the Commission to effectively manage these perceptions, there needs to be supporting factors such as functioning courts, freedom of information laws, effective complaint mechanisms, whistleblower protection, international and regional cooperation for cross-border information, a free and active media alongside a vibrant civil society. So we don't exist in a vacuum. We rely on all the other complementary bodies to be an effective commission.
And this is the corruption by institution. This data helps us target our efforts where it's needed most. And don't be discouraged. This is encouraging for us because it gives us a guidance. However, for the Commission to be as effective and credible, it must translate into sufficient powers, independence, and adequate human and financial resources. One of the examples that the office is mandated to control corruption within our organization is to be transparent. And this is an example of a risk control that minimizes corruption within the Commission. We are mandated by Section 85 of our laws to disclose all our personal interests, personal and financial interests. And you might think, why? Well, I've used myself as an example there. It's public information published on our social media presence. We disclose this every 6 months. And the point is, once we make these disclosures, we're able to allow the public and our other complementary bodies to scrutinize our work and to pick up on conflicts of interest, pick up on unexplained wealth. As you can see, I've disclosed my other occupations, and I see there's representatives from the Ministry of Revenue. They can see whether I've paid taxes on that. So imagine if this was mandated across public service. Another example, an area that is probably a culture that's common in our public service, gift and business hospitality register, also mandated by our laws to disclose and to publish. So these are the gifts and hospitality that is given to, received by the office, where we declare it, the occasion, who it was from, the estimated value, and what we have done with those gifts. We have a policy in place where our staff are prohibited from receiving cash gifts or in kind. And again, it's to mitigate or minimize the risks of the staff, Anti-Corruption Commission staff being corrupt themselves. And then it also allows for the other complementary and enforcement bodies to scrutinize these gifts. So, and also discourages the high-valued $100 gifts. And it works pretty well, because what this has done is that once we had disclosed this, we no longer received invitations to receptions and cocktails, because no one wanted to be named or disclosed or published. So that's another example of being transparent, because really, when it comes down to it, an open government is a good government. So then we put our strategic plan together and focus on 5 specific goals. This is our 5-year plan. You can access it by scanning the QR code. And firstly, high performance. That's basically efficiency, ensuring that the office is delivering better long-term results, turnaround times, successful prosecutions, improved recovery rates, progress rates. And then always, second to that is being customer-centric, by putting the public first, by ensuring that their needs and concerns are taken into consideration, and that their rights are protected. This fosters trust and encourages public participation in governance, making the system more inclusive and responsive. And then
building our office being well managed. So this ensuring that we have the right people in the right positions. Staying well connected, adding value to our stakeholders. So these are the stakeholders both internally and externally, making sure that the key priorities are met, collaboration, that there's collaboration, and then lastly, being well respected by living our values. I act. I act in integrity, by doing what is right. I act in accountability by owning my actions. I act in collaboration by working together, and I act in transparency by being open and honest. And lastly, we just wanted to present to you the challenges. Of course, alongside with all the rest of the ministries, there's limited financial resources and human resources. We are a very specialized type of commission where we need specialized skills in financial crimes, economic crimes, money laundering, etc. But more importantly, we need the political will to give us the institutional independence, the financial independence, and functional independence to carry out our work effectively. And with that, I encourage and call everyone to support the efforts of the Commission in our fight against corruption. It doesn't have to be a challenging road. It can be an easy one. Basically, if it's not from him, through him, or to him, then just don't do it. Malo pito. Malo au pito mele, toi lahange mau ilo ki he whatongia, pa moe mawhai o Anti-Corruption Commission. Kau kuke o mai ngahi poin mau ingo au pito e, ai kai ke lawa ke whahoko leo mo whatongia ka pahi kai ke te mo maa capacity, pa moe mea whakataha e mau inga koene atakitu ai tau ngā aiko toa pe. Pea koe I kai ke mo lawa whakahok whataha mo whatongia, ka kuiei whainga ecosystem unau whelala vei, ka lawa ke mo whakahok leo mo whatongia. Ka ku hange koe mea koe na ke whakahoko mai ko mo whai, i transparency, ku pau ke mo post ai mea ko tawe mea ofa mo whakahake ko atka mo tolu I homo website I. Ko ngā ranga koe na unga aue ai e komniweri, o mau whai whakamahina mea koe ia. Pau ke mau reporti ai, mea ofa mo whakaafi ko tape o mai ka teki mātou. Ka maha koe tūnga te tau awat ki ai, ka lawa ke mau e transparency. Ka ko maure wahene whainga maari e ke whakaafi I mai a Roman Waihu, me ta whaki a koe ni koe Ombudsman, ko CEO ia e Ombudsman ki hao hoatu e whamatala ke nā ta whaka nā tolu, ai whelāwe I pēnga I ta whaka koe ni, ka lawa ke nau hoatu ha a whamatala ke te mahino ke te ki motola ngā au e ngā I office koe ni. Paka whainga maare whok ke mō whetutaki mai kia hange pako u context koe nei tuhake e mere. Ka mō whia ilo ki ai pa mō whetutaki e akono whaita e ki wao kout koe nei ohake. Kai lawa peke share u presentation PowerPoint, yeah? Pa koe time koe koe whai koe maolo ke time tea break, whainga maare ke mō tā noa pa mō e. Kau office koe ni kui hei. Malo, Roman. Tapu ki he Pirinis Kalauni. Kau huwhanga I e ngahi tala Fakatapu, nai ka mata aki e tau Ulukalala he pongpongi ni. My name is Roman Waihu. And I'm currently with the Office of the Ombudsman. Tā tau pepa mo mele mangisi. Te ulahi hi ngau akipe ai lea whaka Piritania. I would first start by saying the location chosen for this National Development Summit is unique. Whaane Lua Convention Centre,
A venue that represents Tonga's efforts to modernize and enhance our infrastructure development. A venue fit enough to gather royalty, government officials, senior public servants, distinguished members of the community, and representatives from civil society. I hope that all our discussions here at the summit will be a foundation for the direction we're about to head. And may our outcomes be like our venue today, our attempt to modernize but preserve our identity as Tongans. I would start by thanking the Honourable Prime Minister, Chief Sec, and Secretary to Cabinet, and your team for this initiative. I'm delighted and humbled for the opportunity. I will endeavour not to bore you all with these government frameworks that government has put out over the years that no one really understands, but I will try and keep this brief. So on behalf of my team back in the office, it is my great pleasure in representing them here today. When we first received the invite to participate in the summit, the questions that were posed were a bit difficult from our end. So we decided to just use this platform as an outreach and answer the questions that we are able to answer. Ka ke mua e ku hokatu ki he ku presentation na e wha'u. I would just like to give a brief history of the Ombudsman. The Ombudsman, as an institution, has spread rapidly over the past 60 years and is now in every corner of the globe. The original Ombudsman was established in Sweden, a constitutional monarch state, in 1809 to oversee public power. However, I will go further back in history and say, according to some sources, King Charles XII of Sweden created a royal ombudsman in 1973 to oversee royal powers being applied to his people. It was only with the establishment of the Constitution in 1809 did the ombudsman shift from royalty to parliament. So to point out the obvious, an ombudsman is not a historical product of the government. It is a gift of divinity from a king to its people. Brief history of complaints mechanisms and the Ombudsman in Tonga and our kingdom. The first of the Tupouto'as gave us the Constitution, setting out our rights, freedoms, limitations, and our future. Included was the right to petition to the King and the Legislative Assembly on matters of government administration. However, because there were no rules, this could be seen as a little messy. So in 1998, discussions began to establish a complaints mechanism imitating the New Zealand model. In the meantime, an interim committee on public complaints was formulated under the Ministry of Justice. No records survive other than cabinet decisions and media reports about this public complaints committee. In 2001, the Commissioner for Public Relations Act was established, imitating the New Zealand Ombudsman Act. In 2018, amongst other key legislative amendments, we now changed our name from the Commissioner for Public Relations to the Ombudsman, aligning it with international best practice. So, te ulawe ki he whaunga whakalao ai ofisi. For those that you o te keke mo mea ai, o ku feature ai office ombudsman ni I he konistu tone o Tonga. I he kupu tolu taha pi, Constitution of Tonga, simply states, there shall be an ombudsman appointed by the Speaker with the consent of the Legislative Assembly. Kupu si ua, koe whakatongana I he screen, ka te ulawa te whakapalangi te ria na tamate e laivi. The ombudsman shall, unless otherwise provided by law, have complete discretion to exercise his legal powers and duties independently without any interference
whatsoever from a person or authority. So we're different from the Anti-Corruption Commission as we have been able to achieve constitutional status. Now what that means, ko ngahi ngawe ko tō pē o whakahoko he mau ofisi is a constitutional objective. That means our services are free and available ki he kakai ko tō pē o whanua. But most important is that we are protected from political interference from the day. From there, o kutawhi ai ki he lao ai Ombudsman, hangepe ko mere. This is our main bread and butter, which is Section 11 o lao ke Ombudsman. Simply states, it shall be a function of the office to investigate any decision, recommendation, act relating to a matter of maladministration affecting any person by any department or organization, including a minister or a governor. We may make an investigation either on a complaint or by the own motion of an ombudsman. And lastly, the Prime Minister, with the consent of the Ombudsman, may refer an investigation which the Prime Minister considers should be investigated. So you may ask, peko ha ai uhinga, peko ha hono marie, hono Fakatuha ofisi peheni. Our answer to this is very simple. In our everyday lives as citizens of Tonga, most aspects are governed by the government or people in public power. When one wants to go to the hospital, the Ministry of Health is run by the government. Exception of those church schools, when one wants to educate their child, majority of the schools are run by government. When one wants to use electricity is run by the government. For those in the town area wanting to use running water, Tonga Water Board is under the government. Different areas of our lives is mandated and run by government. So if there is no agency looking or monitoring how that public power is exercised, we will be in a state of lawlessness. So, ko tau mua o guiding questions nei tuku mai, ke mau whaiha mau talanoa ki he whaunga pule, mo ngahi ngawe ai pule anga. Governance and public service. So this definition, nei tō mai pēia from one of our ongoing definitions used in our office. So when we talk about governance, we refer to the processes, the systems, and practices through which an organization operates, which involves decision-making and the rules that guide interactions amongst stakeholders. When we're talking about public service, koina bena e laveke e presenta uluaki, it encompasses the activities and the services provided by government aimed at improving the welfare of its citizens. Now, in our office, we go further. Ko ha'i koe a governance by my public service, we say ko ha'i koe ia, ko whatongia ia o pulele rei. Pulele rei, it's also known as good governance. It's a subjective term that many different ombudsman officers use. We have chosen to just simplify a definition with the 7 main stencils. So when we talk about pole ai lao, we are referring we are referring ki pole ai lao, or rule of law. Simply, the law rules and not the person in authority. I'm sure you've come across many interactions with government where the person behind the counter seems to have more authority than they have. So we remind everyone, particularly in our investigations, that the law rules and not the person. The second principle is integrity.
Ana ngā whai tōtonu, whatatau pipa mo e lotu kamata na kamata ki koe e tau Ulukalala. We go on to accountability, independence, transparency, effective and efficiency, and clarity of purpose. Hange, by now, you get the feel that what an ombudsman stands for is similar to what an anti-corruption agency stands for. We pretty much stand for the same thing, but we have different ways of fighting our battles. So aspects that are lacking in development, these are areas that we have found during our investigations. We find there's a lack of capacity building across the board in the public service. We get a lot of training opportunities, especially overseas, that are fully funded. We send off our officers, but when they come back, training on the plane that they disembarked. Transparency and accountability. This is an area that's currently lacking across the board. We need a freedom of information legislation, something to prioritize and implement stronger accountability measures. Service delivery. Oktawa oki hatuunga, pagu osi ukeke sola ia ki hataha I social media. Oktawa oki hatuunga, where our public service delivery has a negative impact on our essential services. We have too much bureaucracy. We can slow down processing times and lead to frustration. So last but not least, interagency collaboration. Okulahi ngahi maumawhai, puka ngahi potungawe, oku keke aha whingawe akilere. They tend to send our complainants from one end to the other. Ka hili ko ia, ko mea nei whemau ke whaike e ngawe, na ihe potungawe pe ko ia. So just before I leave, ko ngahi e ria, o fu whemau ke whaha ngawe ki ai, in terms of priority areas, go freedom of information legislation. From what we understand, it's only a policy. It's been a policy since 2015. Pepotokanga ha shelfia o lotonga tana ki FY. Ka ukwhaipe ai ngawe that freedom of information will actually eventuate into a law. We'll receive complaints. For example, A and B received 15,000 in funding. Tongataha laonga, or a similar situation, but they receive only half of the amount. So ngau hau o ngau whimau ke ilo ko hae ngahi makatuunga, me ngahi ko hae ngahi makatuunga nei pesi ai decision ai potunga we. Another example is oku kawe tokotaha ko ni I he apply ki he bid, a catering bid. Whakahokoan ki ai, he's the unsuccessful bidder. Ka kone whoki at koe ke potunga we, o ne whimau ke ilo pe ko hai a contracting company na mawai a bid, o whakahokoan yoke ke nau ilo pe o ke nau tukuange the monetary value. And another example is a concerned parent pays children's school fees, but wants to know the justification of the extracurricular costs, which they believe should be included in the school fees. So these could all be sorted if we had a freedom of information legislation. Last but not least is the digital transformation. It is now 2025, but our digital capability is probably still in 2005. To put it simply, back in 2005, for those that were around, if you wanted a birth certificate renewed, you would have had to avail yourself ki he RGO and FASI. With all the technical developments since 2025, nothing has improved.
you still have to go in person. Not only that, but you have to pay in the morning and pick up in the afternoon. This is just an example, but I'm pretty sure that many of you sitting here in the room or watching from abroad can think of a handful of essential public services that would be much better if the platform was available digital. So just because I heard the bell, I will conclude. I started this presentation by acknowledging the characteristics of this venue, Whāoniloa Convention Centre. This historical but significant invitation is an indication of great optimism of where our National Development Summit is heading. At the outset, I said I would be brief, and I hope I was. Before I go, I would like to take this opportunity to remind you that if you have a complaint, our services are free. Just call us toll-free. If you don't have internet or data, toll-free, 0800 662. Whether you're UCall or Digicel, it's free to call us. Malo au pito. Malo au pito Roman presentation. Ono mahino mai e whatongia e Ombudsman. A me maunga ko ke ai lao ke freedom of information. E toko nia ke ata kitoa. A koe whehu i ke ata mai tō tāko tō be, koe palparema koe ne capacity. Tu kai lava ke, kai nei ke lava ke Fakataha e ongo ofisi e ua. Anti-corruption pa mo Ombudsman. Kei ke, ka ngai discussion ia kuton ke tok whai a mui. Kai e whainga maare e koe ni, ko whakawhei mai a Tongatapu Malakai Kolomatangi, me he University Fakafonua Tonga, ke whai hane ki i commentary, he ngahi presentation ko nai whai. Pa me ngahi whie mau kon koe ke ngahi mātu unga ke la vai ke mau ai pule lele i anga e tau whai whanonga atu i teu kone e tau Palani ke tau hongo fuka hoko mai. Tongatapu Malakai Kolomatangi. Kuvangat be Tongatapu be lotu lelei na kamata ke kamata mo pongini ga pe talango fo ke faafe na fa ko mai ke mtuan le mai ke fa be ha ki fa ma bo pe e me lava fa ki time ko no tu mai pa tu atu ke ka kai fonua ke na fa ma tala no ke ngai issue ko ni ko koe kaupukanya penolo mahuinga pito. Pea koe mahuinga peke tau ke whakau. I hono uhinga. Aia koe tuukoe governance. I he ne tuukoe whenga atakai peni. O uhinga ke whai tuuni. Koe governance koe whai tuuni. Whakapureanga, whakafonua, whakakolo, whakawaha pureanga. Wako hono hoa koe ai una whao whakataha koe good governance. Ai koe pule lelei. Ai koe governance koe pule, koe good governance koe pule lelei. Koe tungu mea koe bad governance, koe pule kovi. Ai koe pule lelei, ko hoanga kono whakauhinga ai, koe pehe, o kono ngau e aki, ai ngahi koloa, pa mo ngahi whainga maarie, pa mo ngahi service o hawhanua maae kakai. Ai koe mea mahuinga hei ni o laine i mai, koe maae kakai. Moreu koe ke ngau ake u mea koe ni ia ngahi monu koe me ngahi koloa koe ni ai whanua me ngahi sebesi mai kakai o kui kai ke pule lelei ia. Koe ngahi no whakauhinga i koe tānoa koe kuwhai. Pa koe le pehe rewa o warewa ai whihu. Ai eka noa mai koe ai pure koe pule lelei ki sebesi koe ai koe oange koe. Pule anga pa koe whanua mai kakai. Koe haa rewa hanu uhinga, koe haa atakai ko unofo ai. Aia, o mahu inga, pia whai ngofua e whakaukau i siu koe, ni ka baje tau sio lotu mo whakaukau. Koe pure anga, pa mwe whaunga, pa mwe system koe pure anga, koe kwange ha sino ku mo ui. Aia koe sino mo ui koe ako, tānoa koe ke structure koe nga koe whaunga. Koe whaunga hanga koe whataha toko ni. Koe tānoa koe ke system koe nga koe whaunga. Ai koe whaunga o nhange koe whakasino, ai ngau koe whaunga. I hene pehelewa, ai koe hare han uhinga. Koe uhinga rewa,
Ko sino ko ai ko he pure anga o ku ya no ngai va mo oni. Anga ni tau fa no he bong ni ke Public Service Commission ba mo Ombudsman. Ko ngai va mo oni, ko ha va ngai va loi. Ko ngai va mo oni e mo ngai va mo ui. Ngai fa unga mo ui, mo fa unga mo oni o pure anga. Ba ko hanga leva he ngai fa unga ko ya Fakataha e leva o hoko ia ko fonga. Ai ko fonga nga we, ai ko ni fakasino nga we ko ai ngai fa unga ko ia. We me mawinga na aga ni nai he kau lea. Ko mawinga ko ni me ko loto, ko iwi, ko political will he la peta ma to fa unga. Ma mo fonga. La pa ko ke ai loto ko ke nga we I ko fa unga mo fonga. Ko ya no fu mawinga on. Ai ko mawinga ke tau ma ke ma he kau taki ai loto ko ke nga we ai fa unga mo fonga. Ko pa la be ki me ko ni ko hanga me la be ga Roman vai hu ko office ko ko Ombudsman ko mai me faka to ke la u Europe na kamata me ai. Pa ko fa hinga ka kai fu ki ko na mo ui na to no fu he mo ko he tau la he tau he fa tau la o pon o tau ko ke si o ke la a mo ko si a mo ko mai ko ai fa ka Ombudsman ba Ombudsman ni han ko fa tonga o mai ai fa kau ko ni ko me ko to pe ko pau ke fa fo o pau ke hanola o pau ke hano tu ko mai me fa hinga a ka kai o to ko mai le va to ki fa ko no fa fe ho na ki fa ka inga ko I pitani la pe ki no sila masteria pa o me ki tonga ni o hinga u tano pe he o nga ko fa kau o mi me tabe in corruption commission ko me o ton ke fa hano fa ka va e re tonga ton ke fa hano o mai ke tupu I kere o tonga o ka ke fu ma hinga hano hiki mai pe ai fa kau ia ke o mai o ki tonga pa pe e mo uia o ton ke o mai ke fa hano finga ke hoko ke tufu o ke ni ki tonga ni ke kere ko tonga ni mo anga ta no Fakafonua mo anga me ta mhanga ia ai ko mahu inga ko tu ko ai ko ke he fa ko nga fa ko fatongia the service delivery ai mai no ba me pa matala ko he Public Service Commissioner ko fatongia ko Public Service Commissioner kon tokanga ai va ko pa mo ka nga we ko fa ke anti corruption mo Ombudsman me kana fa ke ta ai lau ko Ombudsman o ki fa ata ni ke ka kai fonua ke nau ke ga me no tokanga ke fa me puranga pa go le ba ki ko anti corruption o ku me fa hoa ki he nga ko ni ai to ka me fa kala ko we fa ai corruption ko hori kovi uri o hanga I e corruption ko hori ko hori kovi ki ha me ton o te ma pa ko tau I ko anti corruption o ku ya ko tau e hori kovi ko anga hano ko no ki yeri ma ke mahino ang ka ko mahino mai pa me ngahi lea o ku ya ngahi fa nga mari pa ku ya le ba ngahi me o ni hanga o pore I tau to I tau sio ko ki he nga ko me ala ko ya ja o la be ko ta me fa famu ko I siu ma inga ta ko me ko na fa ya ai fa ta no ko social media mi da fa sociale ba mo pure anga fa ka digital ba mo electronic government ko ngai fono la hi mama ni ko si ai la wi ke me ba ke tanga pure ai tala no ko nengo o ke ma inga be ke tuanga ka kai ke nau tau atai na he nau rea mo fakakau mo wala me pe ka ui be hono a ke no foi ko ne fala ka pe ai tong le ka tau te fala o ai ko anga ko ne tu ka ko ma ke me fam ka si be ko Public Service Commission ko Ombudsman and Corruption Commission ko nau fatongia ke takai e fonua ko nau fatongia ai ba pare ko ke nau fai fatongia ko ia pa wele pa pare mai ai ko sistemi mo fa uma fa poikare ko na ngahi wa ai wa tol ko ni ba ngahi wa ke be o fa fe ko ta ke se be ska pure ana I ka kai malobit malo malakai fa tare wa hen ke foi fehu I tolu pe fa
ka tau toki hoki ke pēna lo. Ka ki mua ke tau kamata e ate tau ki Tutu'uni. E oange whainga maare e ulaki ka te kinau tolu te ke aha nau whainga maare ke nau lea e aha konye tolu o tau lere mai ai. Ua ai peke minit pe ua ke nou no fe unga. Ka lava ke maumaha ke whainga maare ke hataha ke lea. Kai ke ngofua ke whai ha malanga wharea lea e tau meani. O kono tolu ko korat ke Commissioner Police pule ke toko ni mai ka kai ko ke nau kala ngofua. Au ata ke whai maha whehui ke kau ke kau presenter. Yeah. Whari mahi no be mea kotoa. Okay, kamata koe. Sauna te kia whainga maari e. Watu ai pēpea mo e tala malo e whanua. Pea whamalo a te whainga maari e whiui pea mo e ngai vai maari e pongpongini. Koe wakai koe ni ki ngai whamatala maari e koe ni. Pea lawe whoki e ai toki tā ki he ngai whaunga e pureanga pea mohono aonga mai ene ngau e lelei ki he kakai. Koe wakai atu koe ni a mautolu koe ni tau te whito ko lere mea me tuunga kau whiwhine mo ki mautolu pe whine mātua. Koe mau wakai atu koe ki e ngai whaunga koe nai whotutu mai. Koe ne lahi ange pea mo ene whihi ange koe mahino ka mautolu e totongi e hai. Ai ai alo e taimi, e ai rewa kau touna, te mau mo ua i he kahau ki he touna whe. Pe ai lewa e taimi e taha te mau pehe, e tuku hau mai ka mautolu ai whaunga taha ua tolu wha ni mako hos whakaha mai. Pe kai ke ngata ika ko mau whakaukau atu, ko ne fihange ko whangatange ka mau toke mau ilpo mau whai hala whewe, ke mau whehui whewe atu, ai hala ko koko i loto. He koe mea koe ni, ngai pureanga o esite, mau whautua whoki nusila. Isa, koe whai hala, moi mea, oi ngai whaunga u tau hanga ki ai ke o mai me ai, an kona lawe ki ai toke tā. Oku where a, o mai e nau whaunga na tolo ai he kere o Tonga ni, koe kere molu e mo whawhaf ke mea ke. Ai a koe whehui, o whakatau ki whe, a ngahi le bolo koe ni koe ke ai ke mau e pule le lei, pe mai koe ni e office Ombudsman ni koe lao. Oku ha i ki mau tolu e lao, i he lahianga e pule le lei, pe mo mea ko tope. Whehui, pe mo whakaukau nai ke ngahi mea ko ia, pe i kai malo. Malo. E toki a whainga maari he kau lea ke nau tāri atu ka pai i kai tāri atu ki ai kau pēnoro anai an. Sione whanua o ska pia hoko mai alis. Whakatolau atu tama Pilinis. Ko ku toki hu mai pēni na walo whai ki ngā au e he whamao ngā. Ko mea ko whia lawe koi ki ai, pule lelei. Ko e mai moa ngā au e atu po uluaki. Nane whotu e pureanga Tonga. O ilo i mamani ko pureanga Tonga. Whao e wharearea, alo e konistu tone, whao e wharearea, whao pēa moe kapineti, whao pēa moe whamau anga. Pule lelei ia. A te ulawe atu ki heni, ki hene tō wholofola e taha valua, i e tāpuni o e wharearea. Nai kai ke uto mai ka sepe, rekoti e ne tō wholofola. Ka kou whanonga holo pe moia,
I he kumahu inga ia I he ne maa I moa ngā ue. Pea koe ne tō wholawholana I peheni. E kau whafofonga whare a rea. O ku mau osi meai, koe taulahi eni e ku ngā ue. Whakawhare e ku ngā ue I ona whotu ho tau pure anga. Koe ta ueni hongo furu tupu. Pea o ku mau osi meai hono kotoa pe, ko e ku ngā ue ma a Tonga. O ku ikai ke iai ha ku ngā ue, ke mauai ha ku lerei, moha lelei a hoku whamiri. Ko ne tō wholawhola ia. Pea o ku au kore atu kia ki mau tolu, kau whakafofonga whare a rea, ke tau tatau, ke mau whai e mea koini o ku au whai. Ke mo o moa mau pe a Tonga, I he mea hono kotoa pe o ku mau whai. Pea kono hinga e mea o ku tuulo ai, a ene maa I moa ngā ue. Ko ne whoake tau a taina. Mana tu I mau pe, ko tau tōluia kainanga I whonua. Na I kai ke tau tatau tau tolu mo I hou e ki. Na tau nofo po pula tau tolu na I pure pe hou e ki ia. Ka ko ne whao koe ko ni stutone taha walu fitu nima. Na ne hanga o mai ai kakai o I whonua. Pea mo e hou e ki. O nau tangotu I he te pire e taha o area e whonua. Koe ngā ue ia koe ki he lelei ai whonua. Pea utu uloa e ngā ue koe ia koe taoni o ngeau. Ka koe kore mwe whakatangi. Neongo e tau whau a ngahi lao. Motua koe ni ko hoku e ria ia. Nau alo ako ai. Pea kou osi ilo, ka pau e whau e lao tuku he, e lai pepa. Ka ikai ke mo whai mo tolu, ai kau whaufofonga whare a rea. Ai ngā ue koe utonu ke lelei ki he whonua, e tau ka au whape tau tolu. Ai a koe kuhinga, neongo e tau whau hafu sistem lelei, ka au ikai ke lelei e kakai o kunau, pakalere whonua, o nau ma e mawhai, koe koto lau whanoa e tau venga. Ka kono inga I mea o mai ea e tō wholofola e a whio Tupouto'a ki ke kā pasa pa ne tataki e tau whononga. Malo au pita. Mao. Koe bea ki whehu e taha. Ka tau hoko atu ke tau pēnolo. Me? Ke taha. Whatuloa pepa ko kore ke o whangai ngahi tala whakatap kakato ko kamataki polkalama I pongpongo ni. Kau whakaose te ngai whehu I koni na e tuku mai whainga maari ke o ata whehu. Ko e whamalot ki he ongo taki koni me he ongo sino nauhanga siofi ngā ue pureanga. Whapapau I Good Governance, Anti-Corruption Commissioner bea moe Ombudsman's Office. Koe ki whehui pēni a whekau akpea moe presentation ai a Roman me he Ombudsman's Office. Mahino pe ta whakone Anti-Corruption Commissioner te ke mou lele o whakahoko ai whatongia o whaike ai ngā ue. Ka koe ta whakone ai Ombudsman. Mahino pe ulahi e ngahi launga o kuatka te mautol ko ngā koe ngahi whakau whatongia kehe ai ngahi nima ngā ue pureanga. Ka keke whatoga ngā I ho o presentation ha whainga information pe ko hatata o e lahi e ngahi launga mo mau ko e ha e ngahi keisi kua solova te whatatak pe taha mo ripoti I he koe ke mapu ke tau kosi ko e tau atu lahi taha no launga I he ngahi pun ngau e pureanga ko savea pe ko pun ngai whonua. What have you done about it? Koe hae ai nei ai moe konga he ripoti laka ke taha miriona ai mo ua e pureanga I he ngahi hopo I he pun ngā ue koe ni. Koe hae mea kua whai ki he pun ngā ue koe ni. Koe tawhaaki koe ni kua os. Puke maha taha and hold accountable ki he ngahi tono no koe ni. Koe whakaamuang whoke osi. Ai tau whakataha koe ni waha
ha tau sio ki he ola mo aonga ngahi sino ko ni tau falala ki ai ki nau hanga o puke pe ko hono tuku hifo corruption he ko maka tuki anga ia o halanga Fakalakalaka ha fonua ko faihala ko faihala tau tala noa he mafai ko hai mafai ko kautaki ka kapau o koe ke o mai ha whainga information pe hepa koe wha mori at pe koe ko hau hinga ke tuku hifoi ai presentation le leina ke o mai ka mahu inga ke tau ilo hai tu ngau ke ai whakahok whatongia pure anga whakafou he pot ngawe koe he ngawe ai ofisi koe ni launga hai ngai case ko solova ko ave nai ha taha o hopo pe tuku ha taha ki tu koe ngai me koe ola ia ko whema te tau te whakataha mai tau ka hau tānoa pe mea te tau mahu inga ia ke tau sio koe ha koe e ola i tu ai Ombudsman's office he muimui at pe me ai ngawe ko ni anti-corruption commissioner te tau fua pe me ai anga i whakahok whatongia ai ngahi sino koe ni ka koe whehu i pe ia i he ta whako pe koe whehu i pe koe comment ka koe anga ia ai whakaosea te whehu i pongpong koe ni malo te anga whangamari whakaosi ki a lis o skaba te kōrere waka Roman pe te kai koto ke tāri whehu okay Liz? Thank you very much. The presentations this morning have been very informative and you have it all there. So what you actually have to do is work on it. Good governance is all there. Leadership. Sione spoke about that and the workforce, in your workforce. If you don't give good service, then your staff will think this is the way you should be treating the people, and that's unacceptable. You are there to do a job, and you should be giving us all the information that is required. Kai tuku'aho e tau to'o kato, kai whai ngā oe. It is good to have that the Ombudsman and the anti-corruption is finally here. We have somewhere that we can go to. And hopefully there will be some results. Again, public service is about a service, information. It takes, I heard a lady on our first day, she's here for 3 months to get the information she wants, and she's still waiting from whatever government department she needs to go to. The ease of business. A one-stop shop. And Paula, you were involved heavily in that many, many years ago. So let's look at good leaders. Let's not just blame government, because government changes. Let's work together, as I always say, and communicate. We cannot move this country if we come into a kava circle and battle. We need to have a time frame, and we need action. If your leaders are no good, give them a time frame, move them out. We run businesses and this is what we do. If they don't perform, they don't meet targets, then there's problems. Good leaders filter through. And it makes it a happy place, a profitable place, and somewhere that people want to go to. Malo opito. Malo. Kimua bea tukuangia Roman, ko whiela wat pe comment ko ni me live stream, me ala veni tamanu, ko rea ke sio ki he PMS ai kaunga awe whakapure anga, e gune omi ai holoa ngā awe hiki e pesete taha ke pesete nima, o what totofu aki ka kaunga awe. Me henere telefoni, e lava nai he ongo sino Ombudsman mo anti-corruption o takai holo o talatala noa mo ki nau tolu e ngahi poto ngā awe, kai oua e taribegi e complaints. Ko fo I whika tolu me whangao simi me Lucy Kamki mo ala mafi. The government could further reduce the number of HR officers in each ministry by increased delegation of HR functions to CEOs and strengthening electronic processes and M&E of the performance of these functions.
delegation policy from PSC to CEOs. Mape ko note kau ngahi mawhai ko ia e mea koe. Au korean ke au Roman ke katak mai mua o tārianga te hui nei. Malo pito o Paula po ke o te hufanga pe ngahi tala Tongatapu ke o tali atu e fehu ina e ko tuku mai te isa ula kipe te isa ko kore whamole mole atu ianga mahe ni ko whatoto holo ku ki peni ke hui ke ngahi poini ke whai ke tali atu fehu i ka koe pongpongi ni o ku koe peni ni ka posi tuku maha fehu i a koe. So I'll try my best ke o manatu i ho o fehu i. Koe ulua ki ko whamalo atu o ku mahino pia ka au o ku ke Tuku'aho taimi ka ke lau e maungahi ripoti. We have a lot of people o ku unawha fehu ia mai ngahi kaweinga mai ngahi issue o ku kauha e maungahi whakamatala whakatau. Ka ku mawha refer ben au tolu ki ai. He koe ngahi whamatala ko ia ku public o ku ihe mawhonga ngā we koe whamatala pe ko ia e tu i tua. So thank you for taking time to read our annual report. Mo ni pe ho tokanga ki he tāra. Koe mo ni ia once you receive the guiding questions. Nei ke mahino ia ki a mautolu pe koe ha ai whaunga e whai mai aki koe ai presentation. Were we here to bash the other government ministries? Were we here to name and shame? Or were we here to tap everyone's shoulder? Kana mau whai nolo pe ke mau whenga pe ke mau mui ofi i he ngahi guiding questions kai oua e hao me ngahi whika ko ia. He na mau tui pe o ke koha platform inia ke whai ha presentation pe he. This is a development summit, so na mau aim pe ke pese mau presentation i ha a forward-looking approach. Na ke lawe ki he mau whengawe aki pa mai potu ngawe psavea, mo onya upito, i he ngahi tau ko hiri, mahino o pito ai taki mai ai savea i he ai potu ngawe kele kele i he ngahi i he launga but again ko tui pe ko whanga maari eni ke utalatu, not only you but to the rest of everyone listening, tau te whito ki he PSC o ku nau wha hoha ange ka mautolu koe uhi koe mata i whika. But we always say numbers are just one metric. It's not the whole metric. So how you interpret it is on you. But te whakataha pe, o whahoha ange PSC ke mau o ange mau whakamatala whakatau, koe hui ke nau ngawe aki ai ngahi whika koe he mau annual report, ko ha mea ia ke CV ia ke kau ngawe koe e kau CEO. And every year the request comes and every year the answer is the same. Be careful how you interpret our statistics. He iai pe taimia, for example, i he taimi koe nei kei whakahoko whatongi ai Paula i he Maydic, CEO of Maydic. Neongo pe ko osia me he Maydic. Ka ukei ata pe e mau ofisi ki hataha tene o mai halaonga whelawe i pamu Paula Ma'u. E taimi koe nei kei i he Maydic i ai. So PSC would probably use that number ko hono whakamaka i aki a CEO Lolotonga. Ka oku kai ke pehe e mau ngawe. Our numbers are just numerical and it's just to tell a story. Your reference ki he mau the land cases, Again, oku land as you're aware, it doesn't just happen if we taupeta. We get complaints back from the 1970s, 1980s, 1990s
early 2000s, and it can range from a lease not going through or demarcation or ngahi e lia whakaporeanga o te clear e he minister. O kege uhinga ia o ku o lahi pehe e la o ngā kua Tupouto'a pe ko pe o ku natula whakahia. Most of the land complaints that we deal with, it's administrative in nature. So, for example, yo kaunga apina na totongi ke demarcate homo boundary I he wafe wafa. A o mai koe ki he taoni o te ke whakahoko ia, ka o ku your other neighbor na totong pia a neafi pa whakahoko e pe e whaitowhia he taimi ko ia. So most of it is administrative in nature. You will find when we write our reports, we just draw on public information. Nage pehe, you made a reference. Malo Roman. La bege mo te hokot moa. Moa bega. Kalawa ke tu. Malo. Ale whakamalo ki kau lea. Mo tuku taimi ka mo lava mai ke vahe vahe. Mo whaifatongia mo ngahi. Potu ngā ue mo ki mātou he pongpong koin. Wate whakamalo. Mo kata ko paspasi mai e kau speaker. Patu ki e kau mea mipa e pēnolo no mo tāri ke mo kau mai ke pēnolo e pongpong ini mag mo si mea i pē ai ngai e pōtā no ak nai whai me ngai whihui e kau pusendes ane nai. E koe ngai whihui una o mai ke tatake ake tau panel discussion e pongpong ini e tolu hange pe koina ku haa koina i Ulukalala. What does good governance mean in the Tongan context? Ko ha uhinga e pulelelei e tau mahino pe tau tūwhatonga. What strategies can be implemented to address the challenge of high staff turnover rates within the public service? Ha mea e whai ke whasisi ake. Ai alu e kau ngai whapureanga. Ko me whakausi, how has the PSC addressed the complaints regarding administrative service issues? E whenai ngai ngāwe PSC whikau ak me ngahi launga u whai whakahoko ngāwe. Mā te utuat peke mo tari whakataha mai pe u whiwhi e tolpo ko whipea whiu te mo lawa tari. I e minita nima te Tuku'aho. O kei tau tau hi taimi, ka toi minita taha e tā mai whawhangu. E kone osi pe tā leo lahi ange whawhangu. A te ukore ke kamata mai mua Rose, ke mai ho whakaukau ke ngai whihui koene tolu, tuku mai ke tau lau ki ai. Malo. Malo pito, tape ki he o tō mawhia whia talo tō Tonga. Tapa atu tamapini skalaoni, e pale mia o Tonga. Ka kole ke hufanga ngahi tala whakatap ko tō ape ko a whakea mi moani e whataanga koe ni. Ka tāmo ke ukau I he tala noa ke kawinga maho inga koe ne pongpongi ni koe pulelelei. Ki mua ea ko atpa whamalo ke e pale mia, pa peheke ne kau ngāwe I he office e pale mia. E ome whinga male koe ni ke o Hawaii me he kautaha koe NGO, au kui koe take the lead. Ka koe whafafonga o e tautupu e whataanga koe ni. Pako ata whapapalahi ke ku kau ngā pēnolo. Ko ngoi pe ko talahu I e kua. Tango tuhene aho ni koe sisi taha. Koe kau pēnolo aho ni. Koe aku whamalo tomo o toto ke tau kau ngā whataha I he tānoa I ka venga aho ni. Koe hae uhinga I pulelelei I hanongawe I Tonga ni. Pe koe hae good governance in Tonga's context. Ko tui tui ta tau ko ta pe e pe koe pulelelei. Koe whonga pule ia kone whakakau pe tui whio e tau unganga Fakafonua pe mui tau tui whakalotu. Koe pulelelei, koe whonga pule ia o kone whatu e kakai koe tau mua fis mua ia ki ngawe ko ta pe tau whai. Koe pulelelei, koe whonga pule ia o ku mui pau o tonu ki he lao. O tau mea ko ta pe o ku kei ha puleanga o hauhawa. Ko puleanga ko ta pe o ku paupe ki ai mata vai. E ngai puleanga takta. O ko e uhinga ku mau inga e tau whetokon aki. Mo e tau whetau hi aki.
Hange ko e mea ai tamapini skalani Tupouto'a Ulukalala pe popo ke ai mea ai e pale mia to ke ta sakeke I he o au hufi ko e Fakataha anga ko ni ko hinga pe taha ko na fotu ai ka taha take the lead Elizabeth Kite pa pe he mo na fotu e ka matao tao ke ai ngai NGOs ngai CSOs ko hinga pe ke teke ai kakai I tokoni ke ngai fonga pule o tau fonua oku faye take the lead e tokoni ko ni ke kulupu ko e Tuku'aho ai mau teke Tuku'aho ke fai tokoni ko ni ke kautake ai fonua o fatatau ke ngai ola Fakafonua o e pan Fakalakalaka a Tonga fikatolu whaameono ko e TSDF National Outcomes C, D, and F. Oku mau popola he puta ke tau mamuanga awe ko ni ana mau whaia ni he tau ko si e Fakataha he kautake Pasifiki ko 53rd Pacific Island Forum Leaders Meeting. Ihono teke tau muanga awe ai teinewa vision ko visone teinewa ko tupe was e to lahin was whanongo iai ko visone teinewa ko whinga ke tau ta ofi ai whaihala ko corruption. O tokoni ki nau tolu ki hono whapapau I mau he ngai pule anga Pasifiki ha whonga pule o ku malohi pe malu me he whaihala. O tau ilo ko ta pe o tok malawa pe ai whonga pule lelei kapa wikai ha whaihala e he pule anga ko kautake he whanua. Ko whonga pule lelei hangena e lawe ki ai whawhonga me Ombudsman ko ha whonga ia o kune tokoni ki no ako Fakalakalaka ai tautupa whanua pe ke kakai ki ha whonga o lelei ange whakakau me ki ai ha whawhine pa pe ke tautupu hangena me ke tamapini skalauni. O ke mau programa ko takimua whawhine whalelea pa ko she-leads whalelea o kune ako ia tau whanau whawhine ki nau hoko ko taklelei I he kahau pa ke nau lava o ilo ang hai unganga o hataki o kulelei. O mau inga e ngau e whako e ni ko hinga whataumua ia ki he to'o ko e tahaonu ki he wahiva. Pa o ku mau inga e to'o ko e ni ko e taimi whakaukau e tau tutupu ki nau kahau. Pa o mau manaki pe ko e ngahi mea mau ako I ka te kinau tolu whataha pe unganga whafonua mo tui whakalotu. Te nau whanonga holo moia I ha e lia pe ngau e anga te nau ngau e ai pe taki ai. Pe whonga pule lelei ko ha pule o nau whakaongo ki kakai. O ke kai ngata pe he mau inga e ni ko hinga ke ilo he kautake whanua ngai whi mau e kakai. E te lawa kakai o Moimoi I ngai ngau e o whai he kautake ko ni o whatatau ki nau ngai whi mau. Pe mo whapapau I o whai ngau e ko ni I ha whonga o lelei mo totonu. O koutu ka pui e ni he lea e ua I Whakabritania ko transparency and accountability. O tau mea I ko tau pe ko ngawen o ko whaingataa o pito. Ka e malawa pe mo whaingofua I tau ngawe Fakataha. O ki kai ka whatongien e pule a ngā pe, ka whatongia I tau tolu kotoa ko e Tonga. Ko I tau tolu ko whamiri pe taha, ka ko e tau toko sii ko e tāpuakia. Ka pau te tau whai e tau ngawe mai kakai, whai mai o tua, e kai te tau whai hala. Ange ko e lawe slaloto o kune tataki e tau talanga ahoni, ka tō lahe whai totonu e whia kakai. Malo. Malo roi. I tau hoko ai pe ki a whaiwhekau si mo te vea. Tare ki tā. Malo. Kore ke u whanga te moe Tongatapu. Ka tā ke kau atu e tau pēnoro e hauni. Koe hara ke konga uruaki pe ia e whioi. Te u I lawe atu ki ai. Ai pule lei I he ni whila vei pe moe tonga context. Ka tukunga koe tonga ni. Koe pule lei koe tau stamati be tau whanong ki ai tau presentane nai nge koe lia e whafonga tau tupu o ku ka venga koe nui tau programa ku ai ki whara ko ma ke tau tangutuai e tau pia fofora ki whara koe ni ka tau area aia koe tau au sia koe ai ki whara na ia e foi process ia e kau tālo a kau na ia e kau tō tāla na ia e kau
hakaloa kau. Ko foi now ko ngā ue ki tau rawa tangut whalele he whala. Ko pulele rei koe. O hange ia koe ngā ue ia kau. Nei kau iai ngā ue ngai kup ke koe ni. Pe tau toki au sia ai whala koe ni tau tangu. Mea e tau binisi pa tau lihenia hi au. Ka ngai whatomrea ke pulele rei. Ka koe rea koe tau mahengi ai. Koe tau ngau e koe ke lalanga. Koe whare koe iau iai. Whare la lawa. Pea kono kupesi u tau hanga hake ki ai. O tau lalanga i lalo hengi. Ai whala ka koe iai e makatua. Whakamaunga o e lalanga u tau kai. Pea tau mahino ki tau. Tau ihe kamata ngā na whakatupu e o tua ma maini ma mea katoa pea iai. O kaua e pule lele. Mea katoa iai o tua. Ko mea katoa pe o pule lele kono kupe sipe ia. Fora na tau kamata kia ne hu. Ko e whai toton. Ko e maa on. Pea whenga ke whea. Ke lelei. Ke tō taha katoa pe. Toki ai ngahi mga tuunga ke he ia u whao he pureanga. Ataha. Tō ngani ku tau iskau ke UN. Me mipa UN na ku ia UN Declaration of Human Rights. Ko whainga kupesi ko ia, toki lalanga ia me foi whare la lava ko ni whaluku fua. Ia ka matanga peo mamani. Toki whao me ai, ngahi makatuunga aku tau whakapaapa ka atoa ki ai ngahi whanua kau ki ai. Pea ki ai ngahi toton, whahinga tangata, o ku maho inga ke puke mo maru ia. Ia ngai tala whakahaha whakamamain rai koe. Kai ngā tai ka ku i tau nofua tō ngā pe, gai pe whare ai tuui, i ngā whio, o kui ai hou e ki, o kui ai koe o kui ai pureanga. Tau kamata mai Tuku'aho, nā kamata Tuku'aho, tukunga ia Tonga ia koe ia. Whamaa popo whanua tawar whaani mai toki whotua e pureanga. Tawaro no ua toki oange tukuange koe kupe sien mi orunga. E tau ataina. I he mama na au sia e wak whaa e lotu. Oange tau ataina ki ka kai e whanua. Tawar whitni maa kuni stuto ne. Whaunga ko iana hoka Tonga ia koe wak whanua siwalaise ia e Pasifiki. Pea kumahara o ku kawa Tonga hei uraki whanua na e tohi ene kone stuto nei mamai. Mua i Amerika mga i whanua la. Koe tunga ia na e whanonga maa Tonga koe whanua na e civilise pea Tonga. Wani hanga puke mai e ngahi. Maka tuunga koe o kupesi e ngahi whanua tālao mamani. Siamane, France, Britania. Kaya katoa ngai nau ko ia na Tuku'aho ke pehen wakfaki o lunga. Ko feo fili ai ko hai kupesi e la langa ke pulelele. Ko yo mawenga be ta talo no ko ia ke pulelele mo. Whaunga toa i he tau i he taimini tau fie yo. I he manoa tainoa kuanga ni mai. Hanga he ne afio tuange mai no mawhai. Anga i pōrua ke tuange mai kere. Anga ne awhio tuange mai no mawhai pure i o whanua. Ke whakaapapai ngeia man totonu ka kai o whanua. Peko e nau koia nane tuku mai e kuanga ni mai sas nima. Ke tau inasi e koe kuanga ia. Koe kontekst ia tongai. Aho ni tau mau e pure anga. O ku whetongi no kautaki. Wa o sia he kainanga e whanua ai tunga koe pareamia. Ko lākanga i o e Tonga e aho. O ku whewhelewa e pulelele. Ko hae pulelele i e Tonga koe i o e aho ni. Ko e tau tui, tau whawhetau, tau au sia lākanga koe i a. Se ko he tau to yaki whiu maro. Malo pito Simon. Tau hokai beki a Emeline.
Ko le ke u whangai whatapu kai a tāmo ke whangai maari ko ni ke hoko tai pe a e tau tānoa ke tare ngai whehu i ko tuku mai ke tau kauhono tala noa i. Ko e anga ki whakakaukau o e pulelelei pia me he society bile ai au ku whakakaunga tāmaki ai whinimutua koe ni. Oku kawe ai whakakaukau e pulelelei ki he whaitutu uni. Pea oku kai ke tāwhataha pe ke pureanga. Oku kau kotoa ki ai ngahi kulupu i kai whakapureanga. Ngahi kulupu whakakolo. Ngahi siasi. Ngahi kulupu tau tupu koe ngahi whakakaukau ko ia o lahi taha pe tai meni e tau siofi aki ai purelelei ai ngahi fua whatongia ai pureanga. Pea moe kau mau mawhai. Ko hinga pe he ku lahi taha e tau whangakise niti koe me kato e kakai masiwa ku totongia koe tau Tuku'aho. Ko ia ku si whai ai nau wahe. Pea ko ia e uailewa e whahinga totonu ia ku ange ma e kakai fonua ke nau ki sio atange ke he angai whai whatongia ai pureanga mo e kau ngawe. Pe o ku ofi mai nai ke nau toka ngai kina e ngahi ka veinga o ku kai ke fuu. O kuesia he kakai o nau whaingata i ai. Ngā ko ulua kia, kono ua, koe tau sio koe ka pau tau whakakaukau koe ngau whapureanga pe koe public service. Koe institution en ka pau koe au tau lava koe ke fua tau kia e tau whakaukau pe ku whakahoko lerei koe purelelei. Koe institution en u whaingo fua taha hono whakamatalai o e nau ngāui. Ko te eke at pe ko hai koe ngau e kau ngai whapureanga. Servants ki he kakai. Kau hange o koe ke fu mahino ia e neongo ku maa au pito e. Ai ki i whakatondea bea koe ki he nau whai whatongia. O ku kau ai whoki mo hange una tūla whoki tau ngā we ki he tau tuku whaholo mai pe tau tolu e hierarchy system. Whaingofua au pito pe e tau seve e tau tolu e kakai o ku ki maalunga angi e anga tau nofka sosiare. Pea kai rewa ke fu pot tatau e anga ngahi fua whatongia. Koe anga koe whakakaukau atu koe ki he e whewhere wa e tau unu pea moe ngāwe koe ni ke hake o ku lava he e kaunga whapureanga pea lava he e service delivery a pureanga ke ne toko ni i hake ai masiwa ango me he anga e tau nofo whakai kolo whafamili. Pea guaile wa ai whakakaukau koe inequality. Ai koe o ku tau mua ki ai e tau Palani. Ke hanga he Palani o toka ngai pe tau pe tokoni ke ngai kawenga ngau whai he pureanga. Ke tokoni ke mahino o ku ki i level o tatau e inequality. Pea ko inequality au me ke ua hono anga no whakaukau i. Ulua ki o ku wahe whe ai ki paanga koe ai fonua. Ke lawa tō tako toa peo mau hanu whainga mali. Hono ua ko inequality he opportunity. Ka pau koe whaunga ai whamire koe hau mea koe ke ilo koe iha taha. Koe ke aha ne teite to tone taha ke puke whainga mali koe ia ke kauai ki he kakai mau scholarship pe koe whatongu pe. Ako pe koe mau ngā ue. Ngahi opportunity koe ia kauai hange koe ngahi ka pau koe whewhine koe. Pe ko ha taha koe he ngahi diverse gender. Kai ke aha ne to tone taha ke puke ngai whainga mali koe ia koe koe kulupu e society o ke hau mea. Ai koe ngai whakakaukau ia koe tuku'aho e au ia koe pehe to tonu ke tau tala noa ki ai. Koe taha oe ki i whakotu whakakaukau e tendenia e paremia ki he whituuna pehe ki Dr. Merepaea mo ne timi. Pea tau lava ke tau sio ki he kawenga gogo mai he tau Palani koni ke tau hoko atu aki ke tau hongo fuka hoko. Ke tau unu me whakaukau e koloa ia ki he monu ia. He ko uhi e koe koloa ia ia ku hai tau toru ki he economic benefit.
Ka koe monu ia o hau ia mo ka veinga o tau sia whakalufua. Mahalo tene tokoni ia ke tau hanga o puke mai ia ke tau kaunga ue ke o te nau hola mitonga. He o mai he monu ia full of hope. Aspiration ke tau hanga liliu hanga hi mea e whanua. Pea hau ia mo ngahi value principle o tau hanga maheni mo ia hanga tau tui whakalotu. Koe monu ia o tau whae tau lotu. E koe ko ngama tau tolu. Uhinga ma e whanua, uhinga ma e tau whanau. Pea whai ai whankiri misnare e kakai ke tokoni ke anga no. Kono whakalele ngai siasi. Koe ngai ka veinga e ko pehekta ton ke tau sia whakalukufua ki ai. Ke tokoni ke tau unua ke mo tau Palani Fakafonua koe ni. Malo sea. Malo. Tau hoko mai pe kia Fakataha ria maka. Tulo watu tangata ipare mia ka upanga e ngai Tongatapu ke hoko atu ai tālanga. Ko kore whamole pe te u whakahoko atu pe ngai whakaukau koe ni mātunga i oku whatongia nau whakatongia he pureanga he ngai taulahi. Pe ngahi ngau e kehe pe. Pe brakol whamole atu pe nai ai hangahi rea ngāri o ku Tupouto'a mama. Ka koe whaamu pe ke ai pe ke mahi no ai tu unga koe ni o ku ia mo ngahi whihui uke mau ke tari e ngahi i he fo i Ulukalala koe ni. Ki mua pao tari ai pe ui ko tui pe ko whamalo atu ki he kaurea ki mua. Ko osi mau ai angaia ai whakaukau koe high good governance. Ko osi kakato mai ia, vai kai ke te utoe tokanga o ki ai ka ko pehepe o ku ai fo ilea ko stewardship. Ke tau siple leo ton ke tāna ki atu. Ki he elemeniti o pule lelei. Good stewardship. Ke tau siple leo. Ka ko whe lawe awia ki he whe hui koni nei whai aki ai tataki mai o whaatahe pongpongi ni. O tau i whe ia i he governance mo public service leadership. Ko ki whe lawe whapepe ki ai he ko hingape i he ku sio a aku whakafoi tuitui me e ku ngāue i he pule anga pea ko whihia i peau pea ko kāwai pe me he kutuat me i tua. O governance is patchy. O ku ko sio whalufua e ngahi elia o kai ngahi elia o malo. Kau kai ngahi elia lahi o ki vai pe patuai e ngā unu. Pea ko anga si o whe mau ke lele pe lelei mo vai ke hiki tō whakatau os. Pea whalelei e ngahi lao te whito mo ngahi tutuni ngā ue ke nāu whenā pāsi. Ko uhinga e ku wanga whakaukau koe ni o ku kei patchy pe governance. He ko hui o kai ngahi lao o ku te eki ke mā opo. There are conflicting legislations leading to differing interpretations and contestations of power. Some have ended up in court, and there are legislations o kui kaipe ke whewhenā pāsi a ngahi tutuuni ia mo ngahi tutuuni kapineti o ku whaafai o i kuaipe o tau alu ke whamau anga. Ange ko hatutuuni kono sivi hakau ngā aue, pea mono mākai. O kui kaipe ke whewhai iha ngahi potu ngā aue, ko hipe o kuaipe nau lao ana tō ke ngahi mea ko eni. Aia o whia mau ko hipe ko e kau ai ngahi lao ai whaunga kono whai ai makatu unga ai whai tutuuni. O whia mau ke tō siofi ai ngahi lao ke tō whakalelei ke nau whenā pasi. Ko e konga koni e taha ko sio ki ai e terms of financial governance. Ko e ki legislation ki he ni ko e Public Financial Management Act. And ko osi mau ai ngawe ko ia. O ki ai pe ngai tono no nai whai ai Public Expenditure and Financial Accountability Assessment hi wanoa. Iai ngai e li ai o nai tono no ai ahono assess i anga hono ngawe i pacheti i ngawe whakaatita. Pa ko whe mau pe ke u pehe
O si lele ai ngahi reforms ia ki he Public Financial Management Act ko la ko ia ko si taltali ke paihasio ki ai a palealea pea o kai mo roadmap ki ai ko whakaamu ke to anga nifo a atita ke Moimoi a ngahi ripoda atita ke to tukanga ngi palealea ki hono Moimoi a ngahi ripod whakaatita is an example me he ripod ko eni. Aya e te whaaki koe ni koe o governance at the systems and processes level. O kui ai maupe, ai taimia, there's always need to improve and to streamline for greater efficiency. Ka ku o kui ai issues of weak oversight and capacity, including political interference, which compromises an impartial public service. There is always perception of cronyism, nepotism, and conflict of interest coming from the public. There are power competitions at play. Some ministries have overlapping functions, and work is not progress because of competing interest. There is political interference at the operational level, and whether it is at the board level or ministerial level, some of it they impact on the momentum and continuity of the work. Ko kitari pe ke fai o kai fe mau ke te sio ke leadership. O korfa mo mol pe ko ka pe mo ai ai vai nga o fra taki nga pot nga ni. O kai ke tau asiki tua, o kai ke ha ngai fa tu mahino ke lelei ngai fa polianga. There is no civil roadmap, civil reform roadmap. Peko ha reform mindset ke fatu aki mo mape nga fa ke falere nga fa polianga. Fe ma ta kautaki ango tuna likidiki mo sel ka baka now loto la now loto. Kako ki kolepe ki taimi taha minite taha se ke ki tale fe hui ko ni ko ha ai nga fonga ke address ai high staff turnover rates within the public service. Uluaki, o te ki ai ke aha tau National Human Resource or Workforce Development Plan. Fakafonua. We need a master plan, mahapeta hongofulu, for a National Workforce Development Plan. He ko hik fe mau pe ke hoko pe hono ako ia mo te kau ngā we he ko hi kai ke tau control na to e nau alu. The second part, we need to have a public service institute, or an alternative is to strengthen TNU and tokoni ai ke nau whakalere anga kosi specifically for the public service and the public sector. Ko fisiko tau ngai whanua kau ngā api Hamoa, Singapore, Australia, New Zealand, kai pe na specific public service institute. Nau tokanga i kina hano whaka tau ke I ang kau ngai whapuli anga me kau ngāwe. O whi mau ki whātokanga ke work culture, the ethical governance and employee engagement. Ko tuunga whakaulungawe mo tuunga maluk mo lere ngā whi mau ki whaka lata I tau ka ngāwe ka nau whi nofo ngāwe. Ko nai mea vai ania, lahi hanu han ke vahenga han ke ngai mea keke. Ka koe ngāwe o whi mau ke ohi ha ofa, ngawe a ke ofa, hange koe nai tō wholofola ki ai I koe na refer ki ai son whanua. Pau whi mau pe ke toi siofe puleanga, ai compensation and benefits, hangahi whaka ai ki kau ngawe, hange koe ni, koe health insurance, ne os kamata whai sio ki ai ki kau ngawe, te eki ke kakato ia. Hange koe ngahi ta whaaki o kai ke whemau ha mea whakapaanga ki ai ka koe flexible work arrangements. Toka ngai kina I kau whewhine o ki ai e nau te single parents o ki ai e nau ngahi commitments kehe ke nau ngau in flexible shift work or flexible arrangements. O whemau whoki ke toi sio ke recruitment policy. Especially the minimum requirements. Ko loipe ko ku former boss Simeone, au ko tuipe o ku osiai foki a minimum requirement. Ko tuipe to fe maupe ke respond a minimum requirements to the needs of the market. O ku ai tau ngahi.
to oku kehe ai whemau e taimini me ngai taimi at koe pa whemau ke toi whakaata ang whawhaingo whaiang. Pa koe konga ono wa, o whemau ke yaha employment policy mo emergency employment visa for areas of tau short skill dai. Hange kang nesi mo kau toke ta. Koe whaunga koe ni na e okulava e Vanuatu ia e nau emergency employment visa o mai kau ngau e mei muli. Ta hape ni mangiau ke address in our skill shortages. Oku lahi ai ngahi me aia oku e ala tokonia ki tongani in the short run. Philippine na fairly lau miliona na kaunesa na do who are looking for better pay and good jobs. Ko oku ai a firma o ki ai. Pea koia ko ku pehepe ko ngau e ko na PSC. Oku hange ko ni kuna lave ki ai hoku kaunga fifine oku firma pe ke nau to ai responsiveness social accountability ke to strengthen pe firma ke nau tali ke ngai fi hui mo ngai ko le ka kai ke to ki ba me oku tai ni o fa ia malo Malo lia, kau hokai pega kalaf. Ko kore be mo ke hu whanga Fakatapu ka e tāke e whakahoko atu e ki whatongia koe ni. I oange koe tohi whakawhe tau lau i whepolo kalama sea nau ki ongo i be o kuia e tae whi maari e mo loto mamahi au. Kono ui ngā be polo kalama whakapalangi. Te utaria te uraki whehu i pa ko tui pe ko whehu no wa mo tolu e tari atu be ai. Aia koe uraki whehu i koe ha uhinga e pure lelei i he tau tukunga whakatonga. Hoi ki o kui kai ki ha tukunga whakatonga i ahene. Tare ko hao ke whakataha koe ni mo lere rea whakapalangi. Hao e whetu taki whakapalangi. Pea koe kahirea ko whai whakatonga alu whakawhekasi. Kei hupe urea whakapalangi koe ke mahino e ke tonga. Sea ko ki ai atu pe mea koe ni he kuhi. Ko tau wau tau roke he tunga whakatūtā maki. I tongani. Koe tau tānau ke hanga whakatonga mo tau ulunganga whakatonga mo tūkunga whakatonga ko osi more atu ia. Koe tau whakataha ni ki he whonua mo rere atonga o gulere whakapalangi. Hau e presentation whakapalangi. Pea ka koe mea koe nina hau ia mea sovareni mo e ne kautama koe kautamata hasa. Mahino pea ka te au. Ka koe hau koe mei toloa mo tupo high school. Mahino ka hau ko a ue whakakolonia ki toloa. Koe whakapalangi pea toloa ko more tau tonga tau tonga. Kai ke, tuku mua ke whai haki tari. No watu ke mea koe ni. Koe tau taranoa koe ke pure lelei, ko pau ke tau taranoa ki he whaunga pure lelei. Pa koe whaunga pure lelei a tonga koe family. Toki hau amu ia ai pure whakapure anga, pure whakakautau, ki mui mai, hu mai a saia moe hau me nau pure whakapisinisi. Ngai u whaunga kehe ia o anga e pure. Ka koe pure koe tene tauhi o tau tonga, he tau tūkunga whakatonga, koe pure moe whaunga a whamiri. Pakotui koe ki mea ni tene solova e ngahi tālanga whakapolitikare u whahoko. He ka pā te tau siofi o wakai atu ki he tui. I anga e wakai whaunga whakawhamiri, koe tui e koe koha pure whakautau. A tongani. O koe koha pure whakapisinisi. O koe koha toi pure kehe ka koe tau tamai. Ae ka pate tau sio pehe whengo fuarewa e tau lava ke tau waofiange moe tu i, moe tau tari e ne ngahi whakakaukau tapuange moia. Sai, ka paue e wakai mai a ne awhio kia tau tolu koe kakai o e whonua. Pane wakai mai koe ne whanau. Ka ne solo wa e paraparema koe ni. Hite ne wakai mai u kai koe kau pōpula, u kai koe kau se vaniti, ka koe ne whanau. Koe e
o atu ki tari koe ni, ke tau whuki mua ke whaunga pure koe whakatonga mo o ni koe pure a whamiri. Sai, koe mei o kumari e koe fo hingoa whamiri, koe hingoa whakatonga ia. Koe whamiri koe tau hanga tau tolo o mai mihe fo iria whakapalango koe family. Koe mea koe tau ihi taimini koe whamiri, koe whaunga pure ia a kāinga. Nā kai ka hamea koe whamiri i Tonga, koe kāinga pe. Koe whamiri koe tamai whae moe whanau. Koe kāinga tamai whae whanau kui, koe whae tangata, koe whuki aha tau rea tau tolu ke kasin, tau ui ka hatoe kau kasin isa ko kutunga ane, ko kutu whawhine, pe ko kutunga ane aki, ko kutu whawhine aki. Aia koe anga ia whaunga whaka whamiri ko tari atu pe. Ka pau te tau whoki ki ai e lawa ke whakahoko re rea e pūre. He kui he kei ki tahonga tau tolu o pausi e whamiri. Hange koe pausi a hataki. Ke tau lava mua ke tau unu whakataha. Ke whainga pūre koe ni whakawhamiri. Pea ke tau ngawa ke tau rea whakatonga. He waibe rea whakatonga. Ka pau e more rea whakatonga koe more e tau atamai whakatonga. Koe more e tau tukunga whakatonga. Tuku pe ke tolo ai ke tau rea nau tolu he whakapalangi. Mautolu taha sa o si whoki mautolu ke whakatonga. Malo. Ko kore pe ki whanga ngai whatapu ko sa Afrika tu mi moani. Kai hokat pe lau maari te tau i he kaweinga mahuinga koe ni. Mo wakai mai pe ki he slide koe ni. Koe uhipe koe api e taimi. Nau hanga rewa whama opo ngai whakaukau ki whai slide koe ni. Pa te whenga pe ke u whamatala mo tarea te ngai whehui koe ne tolu. Whama aloa tu ke kau lea koe ki mua. Kau mai kau lea panelist. Pa ko tuyung na os omi nau tolu ia ai momona ai fo ilea mahu inga koe ni koe good governance pe koe pule lelei. Nai whai atu ku wakai atu ki he Palani rolo Tonga koe ne Tonga Strategic Development Framework. Pe nai whai ngataa ke u mau pe ko whe ai definition pe koe uhinga koe ai fo ilea koe ni koe pule lelei pe koe good governance. Ai nai lahi ai reference ke good governance I he fo I document kana te eki ke omi hono na te eki ki whamatala I mai ai whailea. Pōpō atu ki he ngahi wahe kotoa ki he whaohinga I mai koe ni ai pure lele. Ka ko ki tānake pe koe ni ki he whailea koe pure lele. Ko whamalo atu ki e pare mia ka umai komiti ka uhi pe kono whakakao mai ai toa tahani me he business tau taha private sector. Pa ko tui pe koe time koe nuk tau tala noa koe ni ke partnership pe koe ko hainai tau ngahi hoa ngawe ko whawhetai ke eki ko hipe ko kau atu he te pile koe ni pa kau atu he lau. Koe tau sio koe ni ki he pule lelei koe taha ngahi mea ko mau whamamawhai me ki kau taha koe ne tau Pakmilangi Consultancy. E kai ke tau lava tau tolu I kunai ai pule lelei koe uhi o ka mata pe mea tau tolu whawhai tui. Koe pule lele guai e ne kaunga ki he taki lelei. Pe koe mauhanga ko whauhinga e tak lelei e mau ngau e koe no whahokat me mau ki kautaha o mau ngau ake whairea koe influence. Koe influence koe whainga lau maari o te mao ke taki e kina. Koe te hanga o te ke mawhai ai hanga he mea oku lelei ke tupulaki o whahinga mea. Pe koe tau sio ke good governance oku mau inga ke tau sio koe hanai ai ngahi eleme niti o kune hanga whama opo mai ai whaunga ai tonga. Pa hange pe koe whama mawhai mai koe ni he tau ka lea koe ni my previous speaker ai mahuinga koe ni tau ngau e koe rei whatonga. Pa nau wakai e ni ki he ngahi mea kehe kou sio koe ni o whie mao ke hai au ki ai pulelele. Ka te ulak whoki pe ke definition koe ni o kamata me ai. Koe pule lele uhinga mai ia ki ngai whaunga ngāwe ko toa pe whelāwe I mai pule. Koe ngai whaunga, ngahi whaunga ngāwe, mohono whaunga whai o lawai ke siofi a ngahi pole. O ku tau whekuki ko toa moia, ke lava o whakahoko hano tāra ngai ke lewai lelei. Mo wakai mai ki he ngai puha koe whā. Koe tau sio koe ni,
ki he pule lele mau inga ke tau sio ke tau unga nga whakaristiani. Pe koe mo ui whai otua. Pa koe ki whemau ke toe whaha whamala ala ke ka kou tui peo ha mahino mai ai. Koe tau tala noa koe ki mo ui whai otua, koe tau sio pe ke fua lau maari e. O ku tau mo ui nai e fua lau maari, ai ofa, kātaki, mo toi ngā koe e fua lau maari e. He ka good governance ia, oku ka mata mea tau tolu. Hokat koe ka vei ko ula ai Tonga. Whaapa-apa, lototo, tahiwa, moi mamahi mea. Nā tau whanonga rewa ke kaolea koe ki mua, ai koe koe ngahi governance framework ia. Ka mata mihi lao, koe polisi, anti-corruption. Pea kaopo lewa moi ngahi other frameworks ia mihi pule anga, koe ngahi sino e nia o tau tariui koe ki ai. Pea kaolewa ki ai private sector moi ngahi kulupu koe ni. Sai koe whaunga ni e tolu ko si o ato peke te pire i he tawhaaki koe ni whehui koe ni ki he strategy. Koe hānai ha whaunga ke toko ni at koe ni ke tawhaaki koe ki he pule lele. Uluaki, koe capacity building. Ai mahu inga ke tauhanga whakaivia ai ni ihi matong ai ngai businessi mo ni ihi o nau lotonga whahongo whai whatongia i malae koe ni. Pako le aki e ni koe uhi koe training supplier. Kana talo ka mata fai fatongia me wafi tavalu. Fehu e ua na eke mai kakai ke au. Koe ulaki, koe haina koe whalere ai pokalama ke taklelei. Ua ki ai, koe tupulake ma oi pe koe personal growth, o hoko pia koe, whai natula. Koe onga mao halai e ua na e whi mao ke mahino i pe koe misconception. Koe uhi, koe taklelei ia, o ke peke a tau hauhaua. It's a process, it's a journey. So whemau ke tau sio o wanga whewhena e ngahi leadership programs ke whaivia ke toko ni ke tau kakai. O si lahi ngahi pokalama ia o kawa te tau kakai ki ai. Koe papare ma o whokpea ke mo ui whawhai tui. Ke nau mo ui aki e ngahi mea kok na wako koe ki ai. Koe strategy koe ke capacity building. Tahe ngahi papare ma i ngahi ngau anga. Koe ke tau hanga invest wha loa long term. Pako uhi ngai ni. Time gonok si uyat ko service ko ke fai training o hange pe ha one off activity to o se fai tau tau kakato ta te ui mai au o pe mai o ko kau ngau no te fok pe no to ke no to nga boi motua ko si papa le mai ako ka ko leadership ia te fok pe ko nge pole le ko capacity building o firma o ke Palani fra lo long term pak tau sio ke developed countries o fa kau e no budget. Ako kau strategy ko product ko ni pule anga. Firma okay ke whakao te capacity building ke long term. Second one, ko value our people, ko first partner. O tau whanongo ke whailea ko ni ko partnership. Ko whehui ko ka tau he pongpong ini. Ko hai nai e tau ulaki hoa ngawe. Ko tau kau Tonga. Ko private sector, business tau taha, mani i ke he o iheni. Ta osmau tau kei. Koe hana tau kei kumia pe ki muri ke mai hata ni ike ke na ho falele ngai pokalama o sepe ngai pokalama o lotonga lele tau fonua. Koe uhinga ke tau laki value our people. Koe hu firma ke tau mapei ko hai ne fra hoko ngai ngawe. Who's doing what? Ka tuko tau si ngawe working in silos. Pa koe point fra o sipe. E koe fehu I koe ni ke address koe ngai incentives Koe firma ke te whaivia kau ngawe ke nau fie ngawe i long term service. Koe hangai incentives. He, o nga ko hangai whakapare, ngai bonuses. Hua koe ki ai ko review salary remuneration. Koe ka me ania o fo'o. Ka firma ke te sio pe ke tunga whakawahenga. Nau whanonga pe ki he presentation koe PSC. Na e lawe koe ni ki he remuneration. Ai koe nai whai sio ki ai wa noa taono. So ai tau sio ka tau ne hiva. Pa ko ka me fo owen, mahalo pe ton pe ke review, he ko me pe ne ke puke mai ai tau kau ngawe. Malo pito o fatu ka ko ngai strategies pen ke to konya to malo. Malo pito muto e pas mai tau kau pe no. O kia ngai point ni mahu inga nai o hake kau pēno, ke tokoni he tau tālanga au. Kei o lava ke o atu kakata, ka maha te tō mea la lahi pē. Nge koe whamatala Rose ki sio mai a iu. Pai me tū koe nei good governance. Koe whainga tōpiki whoke o whemai full time lahi e ke whai ai discussion mea koe.
Ka te tau whakapuku peko ngā pe tau tai. Ngā hi mātūnga whakaotua o pule lelei, mai he whai whikau. Ka mene lau kea e meline whikau akpea mo e kai ke wahe te tau e whainga maari e. Koe umea ne lawe kea to ke tāri a maka. Koe ngā uia ki he public service e ukei fu lahi au tau bito ki mea ke whai ke whakakato. Koe kea ngahi lau whi maa ke whakahoko. Koe kea ngahi training mo e hāfua ke tauwhi ake alo e kau ngā ui ki mua. Hange koe lawe a kalafi, o te ke lau ako kalafi koe. Ka koe mooni a pita pita. Ka pae kamata e pule lelei ia i api. Mahalo i lelei kotoa ne hoko at koe ki tua. Ka ihe whakatonga koe nofo a kai ngā koe meenga mahui ngā. Pare tau kamata i api si. I lele pule lelei o alo lawe kotoa ai fonua pa mo kolom ngai society. Ka koe mea nei o mai Katrina mooni a pita pita u ngā ue whai. Pea mo e mahu inga koe ngahi ka vei koula whakatonga he anga e tau ngā ue. Upau ke nau tui fio ko tohe, mea ko ninga tau maa e pule lele. Kai ke, o hange ko ku lawe, whi maho a taimi lahe ke tau tālanga ia ia e tō piko. E whainga maare ko ni, tua toi ke whai mai ha mo whihu. Toi wha manatu at pē tau tūtū ni. Ka tai ko mlit pē ua kai. Kai lawa ke tuanga whainga maare ke kai si. Ka koe tahati uange whainga maare ki nau tolu, ki kei ke nau rea. Ka koe ne tāk pē tau whamuka mo o whamai o tāla mo fua. Koe komisiona polisi o nofo pē, ta whakoe. Ka koe urak whainga maare te uange ki e pare mia mālo. Mālo. Ta pē ki e pare mia kau mai hoi ki kapnedi, ta pēn kau mōtoro koto tau Fakataha mai whāne lua e Moimoi. Ko me mua ki at pēha whangi whakaukau ki hangahi tau pēha hangahi strategy. He koe tau tānoa furen ki Palani tau hongo fūru. O kai ke pehe koe Palani pe ai puleanga koe ni, ka koe puleanga e whā hoko mai. Koe mea pāngo ea ka hu mai peha puleanga e ta mai kai koe ke mautui mato geni li o mato. Koe mea mahu ingai e tau tānoa koe ni, whi mea koe ni, koe uhinga ke mau, e multi-stakeholder pai ini, ke lava o mau e pai ini, ke lere fo i Palani o au tau hongo fūru. He kai hange ko wahua nai, koe hau mai pe puleanga ia ta mai kai, kai koe mea e negu mau tui ke. Ke ot mea ngai whakaukau ke ngai mea. Ta tau e pepe uha e tau tui whakapolitika re, pe koe tau tui whakafoi tui. Ko tui maho inga pe ke whaaseo ke ai. A ik pare mea, ka uma a ke nau tolu whao e Palani. Ula ki pe, koe mea nai oha ke he Ombudsman e freedom of information. Ko tui nai hange pe mahal ko anti-corruption. O se tau e kahaono, o te ke whotu. Ui mei te re pe mo Freedom of Information Act. I he ngahi laine ko ia. Wahalo o kau tonu e ha ngahi mea. O tonu ke whakakau, he koe tau e hongo fulu, pe koe o se tau e tolu kau ia he ngahi maa. Ke whakahoko e fui lao koe ni, pau ke piolini ne budget. Mo e la mea pehe. Ko mea taha nei ai hake hene compliance, ai ātita. Ko tui koe waa ai e tahu mahu inga. I he tau tānoa koe ni ki he good governance. Kau ai pa mo e service delivery koe pureanga. Tai ni bi mau ke ngau e pa mo e pare mea kau ma Mr. Policy. I he commit panga e whare area hono wakai e compliance audit koe waa koe ne atita seniare. Ai o tānoa e mo upot ngau e ko hanga i mea ke whakalere ke toi sāiange nau whahoko whatongia. Koe ai o tom ke whakakau mai ke sio pe hanga whewhe ai kau mai a atita i he framework koe ni. Ko mea pita hana e soha ke pe ai social media. E whewhe e-governance. With all that, mo ngahi pōre wala mea pe he, ko hae ni awhek i he tau mea kone o tau whenga koe ke whahoko ai good governance mo wala mea pe. Ai mahi no reo pai sio ke ai hangahi lao mo wala mea pe he ke tokoni. Pane a soha ke pe mo i governmenti, na hake pe mo i a ria mo. Ai whemao koe ni ke whahoko, ai whatongia tōni he teknologia ke toi whaigo fua mo rere ia. Ka koe taim tātau o kuai lewa ngahi pōre ki hono TV ia ngahi ngāu e koe ia. E ai koe hangi nai oha ke pe koe ke lawa pe ko apply maybe no muka hao passport, pe ko driving license mo wala mea pe. Taim tātau pe o kuai ngahi pōre hangi e ko ni ko ilo whewhe ko sion neni o kune apply mai koe ni. Senta koe ni nei lau kia ria ki he public service, i o ngai whanua lahi, o kuai nau senta pe. Koe mea whahetai ni mi,
o wale pe ai foi workshop ai da foi workshop ka fi ma o ia ke whakakau ia he konga koe o pure anga ke hoko at ongoing be training I ha koe na fotu ko tu ia ka nge ko fotu ke ai he TNU ka ia he me fitu le ma ne qualification sa ia be nga fa pure anga ko senta ke unga fa tonga mo le tonga na o ha ke pe tora ka pe no ko tu ko me le mo ne ta e ko nge ko lau ka mata ke mo le fe ma o fe tu ke ni fa ma o mai me ai fe ma fe tu ke le to hanga o to ya ko mo fa mama fa mai ai ma ho inga ko ya unga fa tonga ka ma le fa tonga pa ko fa si be se ko tonge tau si yo tau hongo fu ko ha on pat menu tau fe ma I tau hongo fu ko ha anti corruption o tau fe ma basically ha ge tau si yo ko ha nga challenges per nga hi pole o ka ha o tonge ma te ke on pat menu o tonge ma te ke anti corruption o to le ke fai fu nga o ka fu tau hongo fu ko no tau Palani ke ko hinga pe ke lava no fa to ga fai fra le malo se malo Ko kole ke hu fanga Fakatapu. Ko amanaki ke tu olea ko hange. Ke Fakatap ke pilinis kalauni. Ie pong ko ni. Ko kavenga ekulea o sayang e ohonoa he taut noa. Ko fehu I paremia. Ko tau whakaongo sia ko ni. Fofola fala ka fai alea te mauto e tau tupe ho mousea he tau fo na fai ku hange koe lele atu pe konga loto tu akotoa ha ue koe anga e tau mea ka kuhua ka pule anga fo mui I atu pule anga ku o si koe lotu ia o pehe talu e kuhau ko eku tau to analyze. It's all about money. Koi money, ko te loya. Koi otua mo ia. Ia hamini te tono, tau whakalongo, whapetai ka sisu ene ofa. O kau pau, kia vaya. Tuke rie pia ko mea ia kau palang. Back home. Alki ak na hange ko ni asi e ku ngai popula tapu ni ho fale he ko popula na ko ho hai he panong talo e ofa ko ofa ya no pare mia amole mole na ngali kaka ku yai e ku kole na lele ke office para pule anga ta he kai te tuku'aho e a minister Talo e kutu hoa taha, pae pe tahine to tongia. Se ke to e u telefonio stana ki to kohange hape nima. Tuku e pae. Kae o mai. Tali au. E kau to tong tuku hau pia mo wahe ai. Nau tata I atu e au e fefine. Totangi mo uaki he Tuku'aho kau alu aki api tokai ai fiafi he Tuku'aho o totangi ke wahe ai tua fai kia Porque o fakat pe I he fatap kakata ko ngaki se ko ki whakaukau ko ni ko tui ko Ule rei pako wapaki a Tongatapu matangi no folahi rei mai structure pa mo system ya fanau I he system rei proper system I structure ko na fau ya ko fenga ke ki lave no te whakaukau ko ni te tau no foki he pule rei pa ko mo na ngai fatongia ke ngai public affairs Tau whakasino pe characterized ki nau tolu aki ulunganga ko ne transparency ba mo accountability. Ko issue ko poini ko transparency ko no whakamatala fo ko ataki tua.
ka e pure ho definition au a mea askitua. Ko whamatala motuani, ko transparency, ko atamooni. Ka pau ki pulu aloto, e ki pulu pe motua. Ko atamooni ia. He wai rea e kau fō whanasi he ako. O ku toki ilonga mo ne true color. Pe koe anga totonu o hataha, hono angai hawhatongia. Fo i mooni ia koe ke tinai ia. Ke lava taranoa. Nau siho ki fo i gripi. Na hanga he koe panke pulelere i taha ni ai. Minutes lere panke ngan tupu. Pea ka puki whamalohi na nao mau puki whamalohi. Koe ki ne he loki pe koe o taha koe ni. Na la maa tau e panga e ua miliona. Pana o alu moia. Toko taha pena he loki koe pure. Whao ia tolu ki loto hono kato. Osko ia, asmahe ngongo koe nima. Kalo e kau kai haa koe ua pena nau ave. Ka ku tau e whamamawha ia. Motorita ko whambau ke at the end of the day, it's all about honest and dishonesty. Tau osiloloa tatu e tānoai. I repeatedly admit the tau. Koe whai totonu, koe e whika koe koe tāna good governance. Koe lelei koe ia koe lelei ahai. O ku kehe e tau lelei. Koe mbarai koe e whika, koe lelei koe a tau tolu. Koe tau e whika, koe what ought to be done. O ku ia lelei ia e kau hindu me lelei ngai saskehe. Nau whai e ki workshop, pena e ki whai maulotu. Pena e ki whai maulotu, hiki nima mai whewhine over 50. Tala mai whewhi mo ke ki hua o ki tua. But why? Koe mea koe ke utu iau ke otua. Iheni, I tongani. O tau iha pure anga mua whanua mua kuonga multi-religious. Ke whakalalanga ki ai good governance. He ke ki talau tau hola me ai. Ai ko ksio koe au ke tei ni mia. Koe ha ai mo ui whai totonu. Matui hanga lau ka a tukta puloka. Muno bloka. Koe laine hanga tonu, koe ngā whea e tonga. Koe laine hanga tonu koe ai uesite, honori mai ke tonga, o ngā whea koe hanga tonu e tonga. Koe whakakaukau koe, o transparency, accountability, pia moe wahe tatau. Tuiange au ke tariui, mawhai ke tariui, pia moe wahe equity. Equity means o whakamari I pa mo tau hierarchical system. Wahe tau, ko hai au whenua, sange mea kai lahi e tamai, he ngā au whai, moe. Ko equality, I wesite, he kai maria pa mo tradition ko a tau tolu. Tau whenga whoke lalanga hange koe ka venga koe ni. Ha whahinga whaunga e whakamari pa mo good governance. Tau lawato ai ngai proper whakakaukau, ngai principle maari e. Koe o mai koe ka kita, o lawa ai se ha Tongatapu, koe mea koe lip service, o tau unu mai aki moe uhinga, ka koe tau loto ku mama o aputo me uhinga. Koe ngahi mea koe tai whainga maari e be lau e kau tamako takataka holo itua. Koe tai whainga maari e be. Koe honesty, but dishonesty, at the end of the day, e whakamabopo. Ka hatoa e whakamatala, e whakapepe mea ua koea. Malo. Tapoto sea kai ata bua ke I frau sea dupe. Ladies before gentlemen, then I'll come after you. Malo pita sea mau whenga malie, hu whangapenga I whatau ko osonao whaki, ko kingoa ko talita tui bulotu kefu, o ko whakaunga tamaki I ta whaake o media mo whetu utaki, I taha pe o ngahi nima ngā aue, o taha ngahi pule anga tokoni mai ki tongani. Ki mua pe whahoka te whehu I o ko watpe whe tokoni, ko hea ko popolahi ki he whamatala mo ta whatala noa omi e kalafi, ko tui o ku hauia me he uhinga ko hina maulava tu ki he taha ngai Ulukalala University Fakafonua a Tonga ko Broadcom. Ai na lava mai palofesa siapani palofesa Otsuka pena ate manu melie ia I he wakai ki he trotaha muri ko ni I he ne lava mai whakahoko e ne whekumi ko hui ko ne mamahii ai puke e tau lea whakatonga. Pea ne omi ko e mea fua ko ngawe aki he pure anga whakataha na mahino mea ko alu e tau lea whakatonga mi he lanu mata ki he lanu e ngenga. Ko e tahai ne tau ngahi koloa whakatonga kua mole, ka hange koe whakatau kei a kalafi, o ka hange tau to o maa, ka koe mole pe e tau lea, koe mole ia ho tau tonga, pe koe kore atu ki whai mua hatokanga ki ai, ka tapena ke o mau mai, ai pēnolo koe aneafi, nei whakate whito ke kawe ingani ka tuku'aho pe ia. Koe whehu I, ko hui koe ku mau vai vaini,
ki he lao ko ni ki he tau ataina ko mau anga whamatala. Ko tawa mai ni ki kuonga o mitia fa sosiale, malu e ngau ake interneti pe mo teknolosia, mo te eki pe ke lao ai tau ataina mau anga whamatala, neongo nei kamata mai hono talanga I me he wafe tahataha o ngata pe I wafe tahaua. Ko kore atu pe koe hana e tūkunga ai ngā wewa kei he taimini, koe ahoni u whahoko ai whakataha, whakatau ai kautaha mitia a Tonga ni. E lelei au pito ka pai omi he whakamatala ko uhi o Woua ai tau ataina mau anga whakamatala ki no whakasii ai tu whaki mono mau hala ai whakamatala. Pea e lelei au pito ia ko uhi koe ka winga ai ahoni ki e pule lelei pe moe ataki tua. Malo au pito. Malo. Pila. Malo. No kada pese ko kure fra o si pe no bina re aneafi. E ke wa a pong I te fokau ke ngawe. He ke kava ngai me fa teknika re he kona pos kava tu ia he pare mia malolo. Ko toka nga pe ia aku o tau fu poto O tau fu poto. O tu atu ni ko tamai ko wito. Tau ni tahau ai wi he ni mo observe na ngau e ta fa business tau ngai sektor tau daha. Ngawe ofa he programa tori. Pe koin ko I pure anga. O te ga on hata e ua ngau he pure anga. Pe ko kre ni ko no fon observe me tua, observe me loto. Na tu pa ka he ngo matu na mata ki e ako. E taimi ko ia na mu ai ako ke tau fekumi ke pota fra e tamai. Ko tai dimi. O takiu tak tolo te family matai to yo hange be ko takiu tak tolo te ngai me arere ngai api he tai dimi. Ka ko fehu I ko tau o sitari ko ngai paro pare ma solova ngai me ke pota ko ni ko la he tai dimi. Ikai. Ai koi e ui lewa maha kai koi poto ia ai solova anga he ngai palo pare ma koi ni kai ke fe unga fui a faia koi ni ke talanga he kai pe ke fe unga mahina ta haia pe tau taha ko fanonga pe mo fama popo pe ku tolu pe mo ui ma wanga mo ui pe mo malu ai kakai fama popo pe tolu pe mo ui fare mahaki ma wanga mo ui ngai business the livelihoods, malu security and safety. Tolupe. O tau fu hau o whawhainga tā iai whakateknika re e ngahi mea. Whakatu e framework, ka hono moni, ka kai e doho ki mahina ka nau tolu. A ka kai ukta don ke whahoka kia ngāwe. Nā ku mai ki ngā whakapure anga, o whiha tokon, te kok mea urak pena tāngi ki kau ngāwe. Ko mea fua ta tonu ho mo ngāwe, ko tupu e sektoa tak mamata. Te o pau kai ke tupu ia, todon ke ta fuka dau to ke tau ngai api. Tau tala no ahen ke ngai lao. Siko ndo ku au hake pe me Public Service Commission, Ombudsman, Anti-Corruption. Ia tau pe ho full me mak do tana ke ta kau ta ai uai. Tau foki pe ki api ke Fakataha kon mi api. Tau ilo de pe ho tau fa nau ko tau pure pe ho tau fa nau la henga nau renga ta anau tol. Tau whakapoto-poto e whakotu e ngahi lao. He ka pau te tau furi atu te tau te e wasange mea o te kovia ke kakai. Ka whataata pen. Ngai fōsoa ko ni tau pepe ko banks I Hawaii tafe. Ko whotu e lao ke malui mo whaivia kakai ke tafe Hawaii tafe. Pe ko tau ilo peke ko ngataanga Hawaii tafe ko mo ui ai. Kai ke tau mai tau la whakotu te futama ki ai te kai ke hatupuia. Ko taimi pok ma ho ai e fōsoa o ko le vai ko swamp le vai o ko do pe fa poto ai fa to e na fa mo tourism forum he ko si e ke fe hu e tai ne Palani ko hai nga o ke fa ho ke yote ko tari pe ko trucks pe ko pe india e ho ko ki yote ia ta ke ne tamate ia sektor ka kato ai ko ki foto at pe ke ta nga fu la he tau ta nga la he mo Lerei au pito ri mai ngahi ves fora, lerei au pito. Taka poren te kau ngawe. Ai ke hoko ia ka kano I mufu o whatongia. Hoko ka kano, ko tau loto he sāpate, ma ai mo ni te mo tonaki, ko sāpate a tātape. Toko tui ko pore ka tau tolu. Ave mula ves lau loto, whaau ia ki he, whakahoko ki ha ka kano I hofu o whatongia. Pea kai te mea ke Palanisi, o kai ko alpe ki he ka tuku e. Pero loto lerei o firmau. Ke sai au kita he ngāwe. Na tau tāno e haua ko si e mea ngāwe.
Ka tō repu tō hake mea koe ke mateu teo e tama ngā ue. O kia tai mea o ko mateu teo e tama ngā ue, iai mo mea ngā ue, tau koe ki whi whakahoko ia e ngā ue. Koe Paula Palani lahi taha ia whanua koe ni. Paula. Ei ki ai mai. O se pa hokka te isa. Ko silia te isa ene nai. O korepeke uhu he ngai whatapu ko oko he whare koe ni. A tau te whito ki he Peniskalauni. Ma whoke pare mea. O ki tau tolu kotoa pe i he marumau le whare koe ni. Ko taulo e kamata he tu sistema ku rere mai. Ko whamalo at ki he pare mea. E ne tuku mai whainga maari ko ni ke tau o mai ke tau tālanga. E mea mahuinga koe ni e whanua ko e tau sio atu. Tau raki sio whaholo mui he tau hongo furu wana tau tok mahi mai mei ai. Tau mau e whainga maari ke tau sio atu ke tau hongo furu wana amna ke tau wawat koe ki ai. O kore ke tau hanga to'o mua ke mahu inga au pito e whainga maari u tau mau he lolotonga koe ni puko aho koe ni. I he aho ni u tau mau e whainga maari puko weekend ni ke tau sio ke tau hanga o shape. Ke tau hanga o whafotungai. Ai mea e hoko mai i he tau koe ne hongo furu amna ki tau wawat ki ai. Ko whanongo ki ngahi tālanga pe o whanongo ki ngahi vahe. Kana uhau, o mea mau inga na uhau, ke whanongo ki ai, koe hae visone o tau sio koe ki ai i he tau e hongo furu koe amna ki tau wawat ki ai. O kia tā noa, pe mau ke tau toi le rei angi, mau ke whale rei angi ngā ue, me ngahi mea keke, ka koe hae visone. Koe hae visone hange koe lau koe ane nai ki he kau lālanga. O kui ai ku pesi u nau sio ki ai, pia whai ki ai e nau lālanga, te liana nau kamata ha mea kehe, pia paka ose ake a mea kehe. Kamata ake e tau sio ke ku pesi kehe, paka ose tuia koe ku pesi kehe e ose. Mea umahu inga taha ke tau uraki sio ki ai, koe hae tau visone e ose koe ni tau hongo furu ka hoko mai. Kau ka eke ke toko taha kotoa pei, he marumau le whareni koe ni, koe haho uke hao visone. Hao koe tario, tau io kotoa pei. Kau pau ke tau ria toi mea fuak, e whakape unga ai visone u tau lau ki ai. Ka poe pehe mai taha ia koe visone u whaka eua a tātāpe. Pe koe visone u whaka hapai a tātāpe. Pe u whaka Vava'u a tātāpe ai visone. O whiunga na ia ki hoko koe visone whaka kātoa ki tau tau ki ai. E mau ke tau sio luku fua pe koe hae hingua visone u tau whi mau ke tau wau ki ai. Tau pehe peni. I e tau e hongo fulgonu amna ke tau wau ki ai. Wawhe tolu ni ma. E tau laka tau tolu e moi whaka. E moi tonga ni. I Amerika. Tau pehe koe visone nei. Koe wheui e lava. Io e lava. Koe ki whanua si e nia kono ka kai koe ki toko taha mano tahageru tupu pe. Koe hau he whaingo whanu wei holo ono. He tu tatari mai ADP koe panke a mamani ke toko ni i tau tolu. Au whe maha tau visone. Ke alu ke tau ngā ue. Alu ke me panga ku mai koe ke toko ni ki tau tolu. Koe mea u whe mau, urak whe mau. Koe hae visone. E umoni e lau ko koni pehe he kautaki. O auha hoku kakai. Koe ki ha visone. O whaofa whenga i e ngai peitu ke he ka pau tau alu. Whafoi tui tui pe e ngai visone whakafoi tui tui. Pau ke sehu ko visone. O ngata pe ia koe mo ki family. Mau kai ke totone. Mau ke whalelei. Mau ke whakalungu fua. Ke kau ki a tonga ni kotoa hange koe mea koe nai whorofora ki a Tupouto'a. E kamata ngā. Ai ke tonga a tātāpe ho ngā o koe whai. Ka pau ma kehe a tonga ni me ho ngā o whai. Hau se.
pe mau ke whakalelei. Ko iai e kainga. Ka pau ko e where ngahi visoni. Au pehe, au tō mai ai sektoa ko e takimamata. Ko e hae visoni o ke sio ki ai. Ko e ose tau e hongo furu ni ko hae. O ke whem ko e tuhe taimini ka pau te tau ekan ke statistika. Ko hae tō lahe ka kai una ahia a tongani hea. Ko e tau wani, tō mahiri atu. Pai kia au e tākiri. Pai hae visioni. Wau ke miliona kakai whakawhei mai ki tongani. Ko mea kui ko visone. O kai ke tau pehe. Ai ke toi whakalaka ai ke toi lerei ang. Mau ke aha mea ke tau sio ki ai. Ko i kupesi. Ko i visone. Ke tau sio ki ai. Pea alu whakataha ki ai tau ngāwe. Alo. Tulo atu e. Ko kui ngoa ko ofa. Motuani na e whaiwhatungia e pureanga me ta o e hua noa. Kou noa, le rat ki muri, o ngā oe ai e pureanga i ta o e hua noa. Ko toka ngā. Ko tau whema ufoki, ai pureanga mo e kau ngā oe, ngā unu ki helele ianga. I e kule rat ki muri, e te ilo ai whai kehe koe, ai ngā oe koe he ni mo te alu ki muri. Ko wiloko restructure koe nei whakahoko. Ko tui ko restructure wha Moimoi taha ia, na ko ia. Nei hau be kau taha consultant with public service a Australia o hiri tongani. Pa koe whakau, hanga koe lawe koe ni a kalafi, na tau fu whakapalangi ia mea. Ko mea e o tau struggle ai, ko o mai pe ai fu mea whakapalangi o mona. Na fu o ware o bita. E na o toi mai ke ki ngā ue, e whai e research ki he ngā ue koe i tongani. Pa na fu o ware o bita ko tai mea ne whai restructure. Ko tō mai pe he kau tahaia, public service Australia, o hiri whake tongani ke tau whai ia. Na moni e lawe a kalafi, ke tau sio ange, koe hae mea lerei taha koe whakatonga, te tau whai, te lerei ange ai ngāwe. Ne ongo tau ngāwe, e ke structure a Australia. Kai ke, e kua algo ki Australia ngāwe he poranga Queensland. Pa koe, urakimega ne hau kai, whewhe ka pau e o mai kau ngāwe me tonga. Ngāwe mo Australia, ke tau lava, pa koe mahina e ono, pa koe tau taha, pa koe tau e ua, ke tau lava o ngā unu, ki he revolo a mamani. I he 8, i he tokoni kone a Australia, ko hi ke fusi tau tolu, ke tau whakaofi ofi ki mamani. Ka tau ngā ua ki pē tau anga whakatonga, o hange koe. Kai ke, koe ki lawe pē malo. Malo ofa, kore ka te isa ki hoku mai heni, osko ia pe a Polo, pe a ana sokai, pe poko lepo. Malo se te whainga maari e pongpongo ni pa ko Moimoi atu pe he ngahi. Vai whakaukau, o koe koa whehui, ka koe ngahi comment pe, ka koe o ko tui ko tau i heni, i whakataha anga koe ni aho ene wha pongpongi, koe whakailonga ene pulelelei. Pea whakatewhito ia me wheitu koe mou tari ui ki ai e pare mia moho kau minista. Nei whiri ki mou tolo e kakai e whanua ki wharearea, mou maua e lakanga koe nā. Pea koe ia tau whae ai vahe whakaukau koe ni. Ko tui ka pana e whiri pe ki mou tolo e hatoko taha. Pe ko haki i whalokunga kakai toko si. He ilpende te mou fuuhoa mai mou tolo pe koe hae anga i mau whakaukau kakai e whanua. Kaike, koe kawe i ngā koe purererei. He kei lava ki tau talanoa e purererei, ta e talanoa e whaunga pureanga. Pea koe whaunga e pureanga ku whamanawa ia e he koni sūtone. Koe tau laka, tokoto mohe, hufanga Fakatapu, Tuku'aho, ngā ue, whai kotoa pē i he framework o e lao. Tau mohe he lao, Tuku'aho lue, ngā ue he lao. Pea koe lao maalunga taha e whanua, a e oku ne whakamanawa i mai ai whaunga pureanga koe koni sūtone. O hangea tau talanoa he mei mea tatau i he aho ene tolu. Tau ko si he symposium ai
pe koe tau atu. Ai drugs, pe koe whaitoko na tapu, mi tau tala noa i ai mea ta tau pe. Palo pare mau tau ilo whakaaho pe tau tole palo pare mau, whakasosiale, whakaekonomika. Koe toe ni koe hae solova anga. Pe koe tawhako kou tala noa tau ai, nā tau ke tau whakai e ko nistu toni. A mea koe kune hanga whakamana wa i mai whaunga pure anga. Nā pehe koe tau whakatahataha mai o tala noa i e ka veinga koe ni, te tau siofi koe hai whi whaunga pure anga, o tau iahe taimini. O kune hanga nai o puaki mai, ai ngahi nau o e purererei pe i kai. Aia koe whakotu atu e nia e pale mia. Koe tau tala noa purelele i whaingofua he taim ko tau tala noa i he le volo koe ni tau tole kakai. Koe ne kaka peke alu i he ngahi le volo elite, pe koe le volo maalunga i he society whaingata. Koe whaunga koe ni e pure anga whakana maana wa i he konistu tone. Nau taimi ke whaiha wakai ki ai e pale mia mho o pure anga. Te tauranga Fakalakalaka pe tau tolu ka iai pe fufo i tatu sia anga tato o te paki mo ia pe tau tuu ai. Koe kapau te u Fakataha aki ai e pare mia malolo kui heni. Lolo Tonga koe ni ne whakahoko whatongia koe pare mia. Nei o atu e vote of no confidence kimua, raki vote of no confidence. Na ke whaha hatari ki ai. Koe o atu pe koe ai tohi mihi ne awhio, mihi whakataha toko ni o whakahae ne tai whalala kia te ia. Puholo mui lewa mihi o ngolakanga koe na iai. I kai ke o maiha uhinga ki he kakai e whanua. Ae o kune hanga o fund, a institution ko toa he pureanga, kawai ane awhio mohono ofisi. Ae au ku mahu inga i he anga o e whakotu atu ek pare mia nau tau ki whahawakai o e konisu tōne. Tau ete holo e tau tala noa he ngahi mea ke. Kau koe ke tau alu ke au ke loloto. Ka pau tau fufola e whala ke tau tala noa i mahino. Koe haka e palparema. Koe whaunga whakapolitika re, o koe ane kaunga tonu ki he langa whakaekonomika. Pea moe tau o e ngahi palparema whakasosiale. Koe ai koe whakotuu ia e paremia i he hoa koe ni. Nā lava ke whaha wakai ki he konistu tōne. Te whakalelei, koe whihai tau kei eni ma whakalao i mani o nau tala mai koe konistu tone e whanua tongani ko tau ke ai o toe wakai i angi. Pe koia pe ai whata noi pale mia malo. Mahalo ka te whamanata pe tau hoko koe ospen ko le polo pe ana sokai pe koe pe tau lawa rewa. Koe kaumu lawa e mia. Malo se apa kou kore pe ke hufanga he ngahi Tongatapu ko toa pe. Kai ata pe ke whai atu haki i tānaki. Koe pulelelei sea o koutui. Koe pau ke whakatewhito ia he mahino ke kakai ko toa e whanua ai mea koe nuk tau tala noa ki ai. Pa koe talo ki whanongo ki he lau lea ki he more tau rea mo ngahi ulungaanga whakawhanua. Kau ke whanongo au ia o whakamato ato hano address ia e paremia. O mahino ka te au koe official language ia a Tonga koe rea whakapalangi. Ai ngawe aki ahe kapneti. Tuku kehe wharearea, koe wharearea o whakatonga. Koe rea whakatonga koe ia ngawe ake wharearea. Pa koe whakotuo atu. Koe hae uhinga o tau kei tuku ai ke ngawe aki a rea whakapalangi koe official language ia. Koe pore ngahi whanua i nau ngahi lea ke nau ngawe ak whika uraki e nau rea whakawhanua he mea ko toa pe ai whanua. Ka koe hau tau kei lea whakapalangi ai tau toa. Koe kabineti kau tonga katoa. Koe hau o tau official language ai ai rea whakapalangi he kabineti pia moe ngawe whakapure anga. Koe mea hano ua. Koe kukore atu. Koe whaunga ngawe koe ni koe ai ngahi potu ngawe ai pure anga. O ku mei koe fo i toko taha pe ki he fo i ngawe. Koe hano ui he ke mahino ange. Pa koe alo atu ai pe taimilahi ai kau ai kakai. Koe talamai koe ho mea ke tokan kai koe me ahe koe toko taha ngawe ki ai. O klolo tonga rivi ia pe o kupuke ia pe kuha. Aia te ke foki koe toki hawa pongpongi. Pe koe aho koe. Lahi au pita ngahi mea pe he ngahi potu ngawe. Koe toko taha pe toko ua me ilo ke foki ngawe koe ia.
Pero que ya, que más que train ka ma ke la ko to ai ta ko ya o respond que o e toro na we ko vi pa to ta ko ke pe fora. Pero pa si de ko pule que a ko se les a kai que tapa ko to bio to ngano kawa ni wa. E pandemia que me ha ko ta ko tsunami ko he wa ke moi holo que sentada a mai fa pure angai niwa va que ahon o que la ha sentada que la ha oficia o fa forma pure anga mo ene calma we na que mo fere ho pe que na fare pe ya ta kai pe moi no holo pe fa ti fare fo ta ka pa o ma kinga anga we fa pure anga que a se desi pe amo en calma fa pure anga wo niwa o ma kinga fa to mia ko ni que kai fai hana we ta ko ne ta no me tsunami kuafe maiva ko fanongo ko relocate a eua que tuku'aho langa kai central business a eua pe he mo ha pai ka ha me fagini wa Palani ta ko mo fulu ko ini e langa Fakapu ha office fa kule ana ni wa ke ari ge ta ma fa kule ana malo pe ma o wa ke ko ma o el fa oni ke ka kita langa me apeta ha to nga ke ni mo tu ani lo to fe to oni mo oni lo to Paula ko me ta ko ya ke me afua nga ue ke fai aki hono civi mono vakai ai nga ue ko ni oktau talanga he pongpong ini pe ele whakapapalangi ko measurable indicators te wate whakatata e ono ulu aki e tānoa koen ke fai whataungia e kau ngau e whakapule anga o oange nau ki job description pe koe nau tutuune nau ngahi ngau e ke fai whamole mole atu koe job description nia koe ni o ia ni ihia koe ngau e nau whahoko o kai peke tohu iha job description o recruiter nau tori ke ngau e ke whakahoko kau itu ai he job description koe tahe e uhinga o koutu ia i he uluaki presentation e aho ni o talano ai ke woua miliona paanga totong he overtime holo hifoeni a tahaua miliona holo hifo ke valu miliona pesete o nonoa koe paanga Tuku'aho e fonua tānaki koe vahe pe ai kau ngau e whapule anga koe ua me afua ngau e koe ad hoc pe koe ngahi ngau e whaatu upake pea o tok tala mai ke whakahoko he kau ngau e na ikai ke Palani ia pe koe uhinga ia uhinga e te si nofo e kau ngau e ke overtime ke whakahoko ha ngau e koe tolo ngai me afua e malawa ki ngau e aki. Koe ha lahi e aho o kunofo ai a tō taha ngau e whapule anga i hono ofisi ke whakahoko e ngau e. Lau ki ai aho o kufolau ai, mo e aho o ku puke ai, mo e aho o kunofo e. Koe taha ni ngai me afua o ku pehe toton ke whae sio ki ai. Ia tālanga ane awhi, no tānoa ko pehe koe political stability o giai ne uesia ke ngāwe o tatau toh pēni pe mo actingi. Taimi o mama o ato he kau aki nau tolu ka nau tolu ngahi position ko ia pe actingi. Actingi tu o lahi, tā tu o lahi. E lawa pe ke lau ia ko haki me afua ke fua ake ngāwe. Fika wha, koe public service delivery, ma ai kakai o fonua, ma ai kau private sector o tāna ki me paanga. Koe me afua ni lam ki tau ngāwe aki, i loto he aho e nima, kua pau ke nau reply me ke emaili. I loto he aho tolu noa, kua pau ke totongi ngahi pe meni koe, utu e ngahi me alele. Koe taha pe e whakatata, i whakaosi, koe ngahi report whakatau e ngahi potu ngāwe pule anga, po koe annual report. Koutui koe taha ni ngahi me afua, o toton ke lava ke fua ake ai ngau e koen ke public service delivery koe uhi o gen ai ngai pot ngau e ma ke latest pe koe wanoa wataha wanoa woua wanoa wator ka ko tuton ke update e fehu e koe ha me mua where are we now he ke lava tali lele fehu e koe ni ta o hongo fulu ka hoko ka pa e ke ai ngai me afua koen pe koe ngai indicators me amaho inga ko i aho ni o ko pehe ko baseline ni i he ko hai tu unga statistika he tai mini kai lawa lua ke tau fuai ke tau e hongo furu ka hauko whakatata whakaosi i he whakatata ko ia pehe within 30 days i lote aho tau noa ko pau ke totongi he peimenia o ato tae totongi
Ka pau pe he fare pa anga ko avali sia o ngahi pe men ko ke fa hoko ko baseline ni ke fua e tau performance e tau hongo fulu ka hoko ko sio e pe kolo me ato no pe to hiki a e fa no ko e pe le me fito kon malo malo go spe ba hoko saia Malo pito. o se ba hoko saia ba ska ba toki Ko kuingoa ko a ke sa wili hala tanu ko e taha pea e kaunesi me whalamak vaiola. Pea ko e ku whaoha ko e ni o ku taumua pea ia ki he PSC pea moe piema esta. Whamole mole atu ku kaike kauau he tālanga e ngahi mea ke he whaka teknikale mo whakalao mo whaka ngaue ko e ni. Ko e ku eke pe e au ai whehu i ko e ni ki he PSC. Ka pau ko e tau e ne hiva ai whai e ngau e piema e sa, ko pou lahi ka Katrina ke whai mua hano review. He ko e piema e sa, o ku ne hanga o lavei ai loto o kau ngau e ko toa pe. Pea hange ko e ni whamolmole pe ik palemia. Ka pau te mau asesi e kau ne si e au, ko e toko uange au. Te uwhafuafua i he wheloto loto aki pa mo e kau tak ngau e ngai whaitu ke. O ku nima hatoko te awai. Ko e omi koi ke PSC, pea mo e mai ko e mau piema e sa, o ku foki ange o tala mai, wha mole nima pe hatoko fitu. Pea tolu hatoko hongofulu, pea ko e toe ngā taha poine nima katoa. O ku lave ai loto, lave ai e loto, ko hai te ufiri i he toko uange au, ke mau e toko fitu ke nima. Ko hai te ufiri ke he o kui kai ke whenā pasia pa mo ngau e ko kui ai e piema esa. O ko kole heni hange ko mea ku o mea ke ia lia maka. Ke o mai hakau nesi mei Filipaini ke toko nia ki tau toru. Ko e ku kole e pare mia. Uluaki whakakau kau i mua e kau ngau e o ku nau kei toe i tongani. He kohono mo o ni ko e matapa ki he alu ki muri whaalahi angeia i hatoe matapa. Pea ku ata me he feitu u kotoa ke alukai e kau ngau e koe ni. Ka oku toko lahi e ni ihi, oku nau kei pole ke nau si inofo peitongani. Ko o mai pea ku ke tānoa koe ni ke kau ngai whapureanga o tau te fito ke kau nesi. Ko ki mau tolu ko whamaloen ke palemia malolo, nai o mai e mau pese te hongo fulu. Whakawhetai e mau e pese te hongo fulu e palemia. Ka kohono founga ok peheni. Te ke wahe koe i hotu unga wahenga maulalo taha. O mauai ho ki i peseti koe hongo fulu. E fe, ka pau ko wahe i he wha. Ke wahe he peseti hongo fulu i he taha. Ka pau te ko ngaue i he eku performance ko i he whare mahaki o ko ngaue i he levolo koe wahe i he wahenga o koe wha. Kai o mai e ku duty allowance ko o mai, pe ko retention allowance o mai, te wahe pe i he to minimum scale, ka pau koe tahaia. Ko e ku kore, whakamole mua neongo katoa ngahi mea kon ko mo lau lea ki ai, ko tui ke lau kona kalafi. Ka o mai hakakai kehe, ko e whainga taa te tau whe ao moia ki he mo ui a kakai, ke tau whe ngai ke nau ilo e tau culture uruaki, uruaki ua ki ai ke nau poto he lea. Pea kou kore atu, taha peia mea e pare mea kou kore atu koe ni. Toka ngā iange ai ka ngāue o kunau kei nofo he ni. Ka pau koe pehe e whaiha hiki ha kola hange koe ngahi mea koe ke inase taha kotoa. Whakakau i lele ia ke whai e ngāue ko ia he inase ai taha kotoa. Pea kou whakaapalahi ke kau businessi he oku mo oni e nau lau ko ki nau tolu o kunau fua e mamafa o e whakapaanga ke whonuani o tānaki ke Tuku'aho kakai Tuku'aho whātu. Malo, tau hoko mai kia saia. Malo sea pe aku koe whamole atu pe e pale mia. Naka ke ui ngai e te lea motuani. Ka ko tangutu koe ni he ni ko telefoni toto tatangi mau pe. Koe si text mai me kau me mi pa, ko text mai ia ke lau ngai e pot ngai savea. Ke nau uri si, ka hei kai ke o alau ke titei la, mahal dia matokila dia matol ke ek minista o toki whakalawi ki ai. Kako famu bege ke te o hake mua mea na mea ki ai a lot severe. Hene mea he ni ai whai ngata ia ai tangata businessi
Ia whenga i ke o mai a information, a whakamatala me he pure a ngā. Kai beha ki alato aha ki kore haki i mea, pe tala mai alu e toki o atu a bongbongi. Pa koe tāri ene ni ihi, me ao ene o mahina ono, tau e taha. U teke a o mai information ko ia, nea ngō whai e tautou, wakai ki ai. Mahalo kai ki me au whai ngō fua pe. Ke whoki he lawe koe a kalafi, ke he whamili. We mea ne lawe kasi o ne, ke kamata anga o e wharea lea. Koe, te tau dofu tatoria whao e lao a u ki whe, o lunga lalo tau he ato. E kai ke hami e li liu. Koe mea li liu o koutuia au ki ai e palemia. Kai ke lawa he PSC ia, o tala e mea koe ni, he nau interview. Koe tangutu koe e whaunga ngai whapure a ngā ia, me CEO level, kakai poto ia, moni au pito. Tau nau whiunga nau tolu ki he laka ngā, whakaako. Ka koe mea koe ke tau lama sio ki ai, koe loto, moe ulunga ngā. Ayo, koe mea eu tau staka ai. E toki ilonga pe hanga mena lawa kai whaifekau, toki ilo i pe loto ia moe ulunga ngā he taim o tangutua he sea. Ka koe wheheu i rewa ki he PSC, koe ha ai tari ki he palopalema koe ni. Koe ha whaunga interview te taulawa solo a geni. O koe ke tui au ia ki more regulations, more laws, ke toi ririo tau koni stuto ne. O si maopo ia. E more ho tau taimia tau ririo me vehe ka mea di liu. Koe mea di liu tau sio ki api, foki ki api. Whewhe ka kau he interview e ke giai, pe e kuke maawai moho hoa. Ko tau te whitoen ke lakanga koe ne CEO, o fu mahu inga au pito. Whewhe ke ki sio pe toko taha koe niu alo kona mau pe. Ko kau e ngai mea mahu inga, ke toi sio ki mui, i he pui toa o ne certificate yako. Ke toko ni mai ke tau tau frustrated. Mo kau business i mo ni ko ni text mai koe ni. Koe kore. Iki whakawhai ngofua i mua ngā ue. He kai peke lawa tupu, Fakalakalaka wha ekonomika whanua nia. Te tau whau tatole lao tau ki whe, te tau kei tuu pehe mea tatau. Ko kore atu, mō nebu te lawa kalafi. Tau sio tau whoki ke whamiri o whalerei. Peka pau e haia maha ka kai ke ngau he pure anga. Whapapau i tahau me whamiri lerei, kau e hula kondisini. Peka tō tahua ko liriu mōni. Angwe lawa mexia neafi, naulotu. Ko ki toko ni be ka ko mea ko ki Fakataha le le palemia ko public sector me private sector talu e mau ngau he tak mamata mau fainga ta ia i fo iria ko ni ko PPP ka ko applaud the CEO e tak mamata ku hen ko fu time ni ngau Fakataha e private sector pa mo public sector mau mari pa ko le atu palemia ke tau ki pas-pasi mo mau CEO malo ofat Malo ko hoko ni tau kaulea o sen ko korio pe mere sila kau si leva la bla korio ngai Fakatapu ko afaki fale Fakatapu ki he Fakataha ngā mamaluni ya mono taumu sea ko ki motua ku Fakalea ko senetos ke ko lio tapuruel kata ki pe te unga he na ngā ue pa ko whanongo he whilafa ki pa ko whakaukau ki lele mai na haua te ki whakatangitangi ko ni ko whilawe ki he talanoa ko ni ki he pūlelele i sea ko whanongo he ngahi whilafa ki tānoa e ngahi whae ki mua ngepe Ulukalala tānoa he ngahi mea whakaristiane whanongo he tānoa e tangata whaiongo ke tau whoki ki api kakapau te tau manatu he lotonga e tau nofo he whaunga whakatui mo e konistu tone mo e tau nofo a whamiri na kamata ke hu mai ngahi newspaper ki tongani pananauhanga veteki e anga e tau nofo whakawhamiri vetek lahi api tau bitu. Ko e hau ni unau mai talamai ki tau te whuki api. Kana nau talamai mahui ngai tau e whaitotonu.
Mau inga lea to tonu. Pea ke ai ngai family, hufanga Fakatapu. Hopo e tamai mo foha, he kere kere. Hopo he totonu. Tokua koe foi me ai koe tau e totonu. Koe ahoni, ko whanongo he le te au nau tamai tau foki ki api. Tau te foki pe ki api o lawe lawe ai. Mo e family. Sea ko whelawe he pule le rei. O koutui koe pule le rei, o kulahi ono ngahi ele meniti. Ka koutui koe pule le rei, to tonu ke tau tānoa i he hao whanga koe ni. Koe pule le rei i he mawhai pule. O koe pule le rei api. He kui ai peho no whakalata ona o pule le rei koe api. He kai te lau kita to'o mai pule le rei koe api, o whaia i he ngā ue hufanga Fakatapu. He angai whakaukau. Ka koutui to tonu ke tau tānoa i he mawhai pule. Koe pule le rei i he mawhai pule. O atu ai mawhai ka koe, pēr kumahau inga ke alo pule le rei ai. Pa te tau hifo pe me olunga sea. Tapu pe moe whare tu i, te tau tuku e ke ta whaaki. Ka tau pe ka tau kamata, pe i he tau PMA, ka moe kau minister. Ko ulofa kau sea ke liriu koe na whai he wafe mawalu. Wafe hongo fulu. Pea whakau pe koe hana i e mea na kai ke ai ke whakapāti e tau liriu. Au mai ke ahoni, toki māma lelei hoku fofonga o whakatonga i sea. Tana e uhinga ke tau wako ai. He mawhai pule. Whatatak pe mea koe ni sea. Koe whanua koe ko whakautua ai. Ka pau e ose whiriu pule pāti ku nehanga mau. Pea ku pule lewa paremia ke whiri e ne kau minister. Koe whiriu kana tau whai. Na e ange pe ke he paremia ke toki whiri holope. Kau kai ka hapāti ia. Kai pepe au kai ke te kai ke lesi sita hapāti ia. Ke tau pehe ke tau whaunga whakapāti. Ka kunofo wakai ke sea. Ka pau te tau tala noa ke he pule rei. Nau whale ange ke he Mr. Malolo. Ne me ange ko pe. Te ke algo ai ke whehu i atu kako e. Ka ko ai na ai pe ke whehu hangaton pe ki ai. Pea moe paremia koe ahoni. Tala noa koe ke tau pehe ke whaunga ke he pule rei. Tai koe nai paremia e pureanga koe ni. Ai na nau whakawhisi hupanga Fakatapu. Na nau Filipe na toe nau kakai. Tu una pe ai toke tā ia, tai Filipe e nau ngai whie mau hupanga Fakatapu. Koe ui koe ha, koe whaunga pule ia koe o whalele aki. Ai o kutai ke mau ai whiria ai pule rei. Pea koe whehu ke mista ke palemia koe tai mini. Tai koe alaka palemia koe ni hupanga Fakatapu palemia, tai peke te whiri mai hataha me kau dama koe. Tau koe kai ke whakapātia ke hanko buri ke oa nane whiri, pa wata ape ia. Koe ia sea ko pehe, o totonu ke tau tala noa i he whaunga pule. Koe pule lelei i he whaunga pule. Pe koe mawhai pule. Koe tau whangi tā noa koe ke pule i api, sai pe ia. Mea pia taturi api. Tā noa ke tau ki pule whangi ngawe anga, sai pe ia. Koe tau tala noa ke pule lelei. Totonu ke tau lulu ai pule lelei. Me he mawhai pule, ke kau mawhai pule. Koe ia pe sea, malo. Yeah. Mere saya. Kuliwa mole bega ki fawat. Mere sila. Pamole mole. Kasi lablab ke. Mere sila. Malo. Ko kole ke hufanga Fakatapu. Ko tui ko ku hoko pe akala lav. O tau loto ke lea. Ko e ahoni nai whakapapau i loto, aia ko e ku whakama opo ia. Talo me aha uluaki, hoa neafi, mo whatonga e mea koini. Ko taimi bea ku lea hataha, whekau aki pe mo api, pe koe whamili, pe koe pressure o kuongo ia. He whaia me loto. Ko uhawa mo ku kole. E pale mia. Te mea pango koe ke heni ho kau minister kotoa. Koe tui koe aku he ngahi Palani katoa koe ni os whakahoko, na e hanga he u session koe ki muiange, o whakamaala mai whaunga ki tau whai ake Palani. Te au pehenia, koe ku kole. Uluaki pe, o mai ha
Ha whakaivia, ma i kakai whewhine kotoa pehe ngai sektoa, private sector. He goe uhi, ko kutu he niko whawhawhongai ai whewhine tonga kotoa pe. He goe e pole o kutuku atu, mo tu umai kau whewhine. Mehe o pepe a mo tongani pe. Te mau whoki mau tolo whakahoko ngai ngā ue ku mau tui. Te mau lava o langa tonga. He mau lere mai mau tui ki he ni was mahino siai ngai foi protocol ia. Ko pau ke mau whakalaka pe au kia. He kai ke lava ia. Ko uhi ko mau whakaivia mau tō whai pe ia he ki kere mo. Pia mo o seni pia mo ngahi ngā ue ku mau whakahoko. Ka koe ko leo pe hene. Ka pau ka te palong mesi ato ake mea koe. E kiki lolo e tau i hongo fulu. E lava pehe ngai private sector o ngā ue whakataha mo grassroots tau te whitu ka mau tō kakai whewhine. O whakahoko i ngahi mea gona mo Palani. Mo toka ngai kina pia e mo tole ta whakapaanga. Ka mau toka ngai kina e mau tole ta whaakano ngā ue i. He koe mea goku hoko, koe ngahi Palani ngā ue o kuwhai e he grassroots. Ai ngahi mea o mau whihanga ngai mo ia. Ka mau kumi mo solution ke solova ake. Malo au bita. Malo. Lop lop. Maro bito mawhai mari ko korfa Moimoi ak. Koe talanga ko ne fai ta ua noa ko hili. O tau te whakafok pe o ta noa e ahon. He kei koe pune le ko osis lawe kei di ihe I mua e teo. Ka wako riu pagi te lawe kia. Ko ta noa e ola o e pune le lei. Koe peki whatata e ta. Tau hoko atu. Na e fie mau ke tariui e ka ngai whakapureanga ki he kakai. Mea tolu, uraki, quality e ngai o ke whai. Ua, costing, ai mea o ke whai, ke wesia kakai, mo wesia pureanga. Tolu, koe timing, time e whai ai, pea osi a whi. O koe asi he Palani koe ni, ka wai peki whatata e ta. Koe lireu whapolitikale he wanohonga fulu, te ke lava hoko. I mua ai te peke lava hoko. Pureanga koe na o akrispo hiwane kawe motuani, wanoa tahani na maukamata, ai peki whatata e ta. Ke awa ofisi, mai kakai fonua, me valuta unua, ke whāta unua. E ofisi pe ua na e awa, me potunga e tahiwa. Ofisi ko ngahi ngawe lalahi, me tak mamata. Haua e walu kakato. Ospoko ia, tu uia. Hae ngo purango ne ua whamimui ki mui, ka ke whaia. E pare mia mo kabineti, o whamaloa tu ai. Mo tō tape, pa mo whakawa kato ai, ministry e tahiwa I tongani. Awa katoa, walu tol noa, ke whātol noa. Kia te au koe ola ia o pule lelei. Ua, taimini, ti arati ngai ofisi whapure ngā, o si fotu mai ai, taimi. Aha pe nima, ai mea uwhia mau e hato kotaha, ripoti. Te ki hoko hapure anga, tale tau liriu. E pare mia, te whakafoki peka te koe, no hopure anga. Kia te au, koe pule lelei ia. Koe ola, o pule lelei. Koe ke tuhi whapure anga, ka kou tala noa me stika, o mea ku hui. Koe whiu e taha. Koe hopo ene whia mo ua ai PSSI. Lahi e mo ua, tā mo ua, koe haa no uhinga. Tapu mo kumoto, whamure mori. He koe here kote whamawanga. Koe pure kovi. Whatapu mo kumoto. Koe ahoni, mafuri, ko foto ua, mafuri homo whaifa haku whatongia, o a sio ke he pure anga, halaia. O e sio ke potunga we halaia. O e sio ke minister halaia. O e sio ke CEO halaia. Sio ke kakai. Piriote. Kai tonu ai whawhatinia. Hua kau tangu tira. O ta no ke lahi pia overtime. Walu miliona overtime ai pule anga. Whakau sibe pa tangu. Walu miliona ai overtime. PSSI. Na mautarian hawa no atolu na ulote fale area. We kwa manaki te mo fai hamea. Ko fewe ki leisin ke titela e unegoni ke mo lava kaka. Si tepu whakalao. Hala ke mo mono. Na muhanga o mai ngai. Ko fe se tesi ka o fe lea koia. Ka na hanga hiki ko recruiting of technical professionals and semi-skilled employees. Foi lea na mo mapautohi. O whatonton ke Palani hoko. Furihi, recruiting of technical professional and multi-skills, to e semi-skill origi tua employee. Multi-skills.
Koe whaile ai ka to e semi skills. Kono hinga ai. Whakahahe whakamatala. Ke ai job description ke clear. Ka o fotua to oia. Te hebe job description ia. Hao ngau he potu ngau e finance. Ta ke whakangong ke mea talat ke whai ta ke whai. Wano hinga. Ki whanua sini ta where reak pa whe mamuri mafuri furi. Te konungan te tau semi skills. Whetong mo silapa University Tonga, mo ngahi api ako he kuhala. Mo wakoi motor ke mau e qualification only, ke alo whakaaba. Mo wakoi ke mau e multi skills, poto i ngāue, ke whalala ki a teia, pe a mou i pe mi a teia, o nofo pe i a teia, o te whawhalala ki hataha, o te hane ki hataha, ka whangāue ka kai tokola. Mea ege, puri ki a poto ngāue ako, mo silapa ako. Whakatonu tonu ke where ako multi skills, pe a ai, ke poto e toko taha ngau ko pe mea e ua tolu whaoa nima o a peta o ako mau e multi skills ke lava whai koe parapare ma wai hoke ka ua whakurianga koe know how mau e ma ai me toke tāpek whai mai ane ali ka maha consulting mi tonga mi Moimoi ko waka e ke whamoni me ko rewa ko lawi ki ai ko sepa ki consulting ko kaya mai ke e la maa ko i mokoro. Tili ako siya ako matay to. Pero nga mo ito ko uwatoro. Asika ke tono. Consultant ni, kaya nga whapura nga, pero nga mo ito whaase ni mangyaw pang fit. Tanan din mo lawa ako. Di tau pebe ito ko ni maafi. Kaya private sector, o kaya ito ko fit umano whaase ito nga whato. Como kita kayo nga te pura nga fit ako hindi. Private sector fai ko ta ngawe ni. O no fit ba ri ba hofi. Buat ha office no private sector. Ba ke huma ko office, wa ngawe to ta ko. To ta ko wa ko. Ke ni nga fai ni ma fai ko. E dai tua. Ai na ta. Ta ga ko. Ke ko no ngai. O ato fanala. Ka te tu mai to kai to ko wa to. Ka ta wa to. Ko ka po se ta me mu. O mai o ako tau to. Kena tau ako ke ha. O mai o plaf me pure anga. Ka poin ko anu heni. Ai sila pako ke fe tau laki. Ko anga ko e tau nofo masiva fo no ko. Ta ke ar iniwa. Me ani ko ki never fai ko tahi. Ai ke lava ngai computer. Ai ke lava tu fe ve to. Ai ke lava faun. Ai ke lava hamo. Koe multi skills ia, o to'o e o li he puhala semi skills to ni. O si e ia, whakalaka ai te lawa mi whai mea ni ma ono fitu walu. Pe haarewa, pe kake tau hanu tatu alu ka whiau alu, te buembe kona. Pe mai tau hiki au ki Nusira, pe hutu alu. Hiki au ki Filipino, hutu alu. Kei te whawhalala kita ki hai taha te lawa kita ilo mea ke whai. O whatoa, whakatonu homo lao PSSC. Ai o ki whakamini mai ki loto. Pea ai, whakatonu mo sila pako, ke mari mo e tuunga e kakai masiva ko tau to. Mo tau, o wai ke te hae mai ka Filipino, ko mai ko ha. Te tāna whakanawhanua, pea whakasisi, ai haea e kakai mei muri ko whasi me patong ki la. Mo whakasi, pea ka pau ki o ai ke, no. Ka ofi, put a full stop. He mo sai be kai tonga ia heni mo muri. O te ke se mai ko mato ko mamatai to tuku'aho. Tes mai ko ka namo ko ke ta. O ta plafu mai. Ko matai to he fia, tapu ia. E ko te ke ilo ko ta ki namo mo ko. Te namo ko ke ta ngo fa ko. Ko poindi. Fa ngai ho tau kakai. I tongani mo muri. He ko hela na tamai me fae. Ono whakako i tatu. Koe hakmo si o lalo pe ei ka mau tolu kakai tonga. Koe hela i tau whakakui ono a koe. Moe pure anga ono a koe. Ke mau ngā oe whanua Tupouto'a mohoi. Pa mau mate heni. Koe ke mau tūmo lere. Ke mau mate heni. He koe whanua mau o whahi. Pakapai te mau rikitai. Tuku ai o mai e kakai mei muri. Ek pare mia ko kore. Put a full stop. Paka fasi si me fa huma ko sai na me muri ka ma business ni.
Tuku'aho mai ki mau tolu mau si whenga to tau kakai. Tua whatu. Re ospeto da koe pa ki hoko reo koe tau whaka o sia ku e tau taimi. Ka taki pe moderator e whaloloa. Koe ki whahoko atu pe e palemia. Koe lunch pe mo breakfast ko na mau mi tua. Pe ko ilo pe ko han molofia e kau mamata mo i lotoni. Ko glere mai me vatu. Pe nau alu ki he te ni ti o ku osmawe. I lunch, I breakfast better. How pe mo lunch ia o fe paki e palemia. Kai ke he ko famole mole ati ko ki tana ki atu pe i manatua e ai ki ka venga ko ni. Ko manatu ki he alhataha ki vaiola talatala. Papa ku fie ma uia ke fano ki fai to'o, fano ki tafa. Hufanga Fakatapu. E o se ngawe to eta e teke ake he loki koe o whakaake. O tok whakaake iai. Aia ko hau ki he samiti koe ni talo hau he tu site. Pule lulu, tua pule lulu. Mo taim tatau pe. Ko sio o totonu ke tau hangau. O ako i ai pule ilele ko tau taimi. Ke tau talango fua ke taimi. Kapau pe mai he moderator mini te ua ta fafangu sit down. O te ta fafangu ia pa ke to hoko atu pe ko nga ku lahi ai ka fie lea ka koe uhinga aku ka ave ata ko whakake ake e ngawe to taki ai pe mo tau talanga e ahoni ko pule anga ni ato ko mai pule anga ko ni o recover mai angahi tono no pe ko ngahi mama pe ko hano falea o ngahi me aku hili e palemia ko e Fakato'a atu ko ni stutone atongani ko manatu eni ki he Filipale Palestina Amerika holi atalamu ke ni hanga liliwe lawa Amerika ngahi ko ni stutone fonua ke lava italamu ko ngahi ko pau ke veteke me akotoa ia fonua ka koe Fakato'a atu. O tau hanga atu ke tari fu kau whakafoki mai me ufonua muli. Ki he nofo ova mo ngahi maulao mo mea. Whaia tau whau halao. Ke tau hanga whawhepaki atu. Ai foi lao koe kono whakafoki mai tau kakai. Ko hono hinga. Nā kake nau mamai na toi lao i fonua ni tongani. Nā mamau e lao ia fonua kehe. Tuku ke nau nofo o ngā wei e nau taimi he, pakai ke ngā tai, ua nau ngai familia, malo ma taimi. Malo, kaos mai. Malo pito sea. Ko ki toka ngā pake tawhaki kon koe wawepe ki he public service delivery. Ek pare mia. O waipe ki Fakato'a atu ai motuani. Hiri koni koe ai Fakafonua koe ai whai Tongatapu. Pena e patseti na i loto ai. Ko ki mautol ko NGO, ko no whatongai na e toko tahana ni raise up e tawhakon. Hange to competition pe ai pure a ngai pa mo private sector. Tatau pe mo mautol ko ko i he whungawaka NGO. Hiri ko e Fakafonua ko e whai Tongatapu na e patseti ai. Pea na e wilo hake pe use vesia kon ko whai e mautol ngai NGO. WCCC, wa ma whawhine mo whamiri, Tarita Project. Bilo hake penga se vesia ko ia o te whai pe a ngai Fakato'a he pot ngai polisia na wa ana tolu ia ki he psychosocial support pe ko ngau whakakansela ko hau ke tuku'ange mai ai ki mau tolu ngai NGO o sila he ngai service pe maka service pe ngau whakakansela ia nima pe ono i tongan NGO ko si o hanga pe pure anga te control pe vila pe por ngai polisia Fakato'a na tafago ka ke na no fotana to ke enforcement pe lao tuku mai prevention ni ka motor NGO ko Ministry of Internal Affairs Fakato'a mo na wa na to ke social psycho support pe ngau whakanseringi ko hau ka ke tuku'ange mai hanga motor whakai via motor NGO ke mau fai service ko ia ko Fakato'a pe ek pare mia malopito Famole pe kau. O ko tu pe mau inga pito pe ke o ai hala mo ai kakai.
Mago me mo inga I mai wa ko mo fatonga fano mai kai funua I programa ko ni. Wa me wa manak ke tere wa he va yak frapapa o okton. O ke ke hava be po ngai polisi. O ke be ai sinonga o po ngai polisi. Ko to ta ha ko ni ko to ta ke ne tokanga e ai tai mo ko u esi fakata mai ka unga o I na unga o ko fai. Ka we ke ha ne ka unga na ta ha ki fatongia ko na tu ko mo fra ho fatongia I time ngon ho ko pa ma domestic violence pila ve pa mo ka go we si ai I me fa ma lao e la ngon go fa mama hi family ko fa be ke fa don no to ai ma go ya malo te o lawa te pe ngai me tuku mai me Facebook ka os leva ko ya pa te tuang ki he kau me mi pa pe no tak minute taha pe tau lava le Mea Tupouto'a, good governance in Tonga must align with its monarchy, chiefly system and cultural values, while promoting transparency, accountability and participation, strengthening community engagement, public consultations and independent institutions. Ensure decision-making is fair and inclusive. Tonga can create a system that is both effective and culturally relevant. Asena po'uri, people just need to remember their why, when they are in governance and who they serve, and if the decisions and systems they make and have in place does not serve the outcome for those people, then it's a guidance of what they should and should not have or do. Sen penitani, te eke halawe ki he limited government versus big government. Big government drives taxation up and stifles economic growth. So saya tupo whare tau, whihu I ki he pēno. As we look back 10 years ago, ko maunai hangahi infrastructure ki hono, malu I ki tau tolu mo tau whanua, ko haha mea ki whakahoko ke tau, he tau hongo fulu ka hoko, ke whakamalohi ai tuinga au tau iai. Korinias, lava ke whakahai e PSC anti-corruption, lava ke Fakataha PSC anti-corruption ombudsman ke whasisi e whihi mai kakai. Poaka si o ata, pulelere ke kamata mi api o hange ko yung mātua tamai mo whae. Ke whaito tonu mo aonga hono wā mo e na whānau pe hoko tai peke toinga society. If Asena Po'uli, PSC might be beneficial from a review refresh. For Maluat, Motolgona, Kaumai, mainstream, live stream, Famalato, Tokon Mai, Tau Fataha. Kai time Koni go anga ki whainga maari ke kaume mi pai pēnolo, maha nau ki minite taha, whamāpo opo e, oskoi no mo whanonga ki he ngahi ring whakau kau ko mai me ka kai ko tope e whare whakataha. Tau kamata me koe Katrina. Whamalo atu. Kau tui ko tau sanonga ta tolu ki momona e whilea kon ke pule lelei. Koe pole ia ka tau tolu, o fok mai pia ka tau tolu. He koe pule lelei ia o ko tau tolu ia. Whima pe ke kamata me tau tolu, o hange pe koe kupu ilea kwa whangau ake pehe. You cannot give what you do not have. Koe ki te lawa ki ta whake meo koe ki te mao. Pa tape ma mautolu, o whima ke ta tau e tau ngutu mai tau tuhu. Te tau tala no e tau toi ngai strategies ke ka o whoki mai pe ka tau tolu whawhai tui tui. Koe wha o sipe, ko whima o pe ke o toi whoki pe koe ni ki he ves whola pena omi koe ni, he pongpongi ni. He kou tui, o mne omi lo loto koe ni, ai pule lelei, me palo vepi, pe koe lea whatata ua hiva ves ua. Ka loto la he whai tonu o whiewhia e kakai, ka o ka pule anga hala o klaunga tuu ai kakai. Aia ko tau tolu peia. Ke tau lak whai, ke tau teke hanga he mea urelei, koe good governance, o ka mata pe ma tau tolu. Koe ngai trainings koe, ma ngai pokalama koe mau whahoko, koe tahe ngai mea mau hanga pole i ke kau ngawe. O te tāri ki tai ke tok hau CEO, me pure ngai kau taha, ki ulak lea mai ke whai ngawe. Koe loto o whaia, koe mo ui karistiane. Whimau ke tau mo ui aki.
Tau lea ake ngahi, lea whafo'ofa, ka veko la, kau whea mau ke tau mo ui ake. Koe pōre ka tau tolu. Koe hoko koe ne Fakalakalaka whanua. Koe good governing tia po koe pule lelei. Fok mai peia, ka tau tolu taktaha, ke tau tuu, ngā oe whakataha, pe ai ke mo oni tau ngahi mea koe tau rea aki. Maloa pito o whalahi atu. Maloa Katrina, Lia. Malo whakaopa pita ngahi mai wahe ngahi whakaukau pe auku kai kahato e lea ia ku whamao po opo pe ai ngahi whakaukau ka maha ko e mea pe ku mahino mai ki whinimontu an oku whia mau ke mau hakau ngau e oku nā whanau ngau e. Pako ku kōtieni ai tō wholofola atu po wono nā ne whai ki he whakatahaanga o e whakamanato e tau whiknima tonga hai he wanoa ua. Nā ne whakaha whakatatai a e taimi mahalo ko e ofia ki he osi e tau whapaanga he ne kei mai moa ngā ue he sotia. Pea nā e au o kai ke te aha paanga ia maha e lepa a sotia kai te aha wahi. Pea kana ia e mea whakaopo na e awhio i ia. O ku ngā ue mai koe hao koe kau sotia, kau ako, kau recruiti. O ku stasi pe honau te unga, o ku stiff, o ku maa opo, o ku nau to, o kuku mai pe e nau ki konga mea tokoni ke nau maa. Te kia hawahe ia, mahina mahalo e tolu. Pea na e ongo kia te ia he kou hiuku ne whakatata aki. O ku tala, koe kau sotia i koe ni, nai mahu ingangi e nau ofa nau whatongia i hasio kia paanga. Pea koe whakaamu ia, o kulahi pe ai ngai whainga maali e ke tuku ai tau leo matapā, ke keeping i e ngai whatongia, e whia mau ke tau ngawe aki ai ofa ke ngawe. Māloa pito. Māloa ria, Merina. Malo pito. Mako ki tāna ki atu pe nai whai ki ngawe lahi au pito na e whakahoko e ngahi civil he ngahi ki kautaha civil society a Tongani. Pea moe ni he kautaki na e mea e pehe i pale mea na e kau pe moi e iai. O kau ai makatunga whakataki. Ngahi makatunga whakataki e whanua na e o si tāri. Ihe e tau Palani ko o si anu whakaosi mai koe ni. Ai ko ki whotu whakaukau at pe ia ke tau toi whafok ke tau toi hoko at pe mua. Hono whakailonga ia ngahi ka venga whakataki ko ia. Ko tangutu koe no whanonga atu ke he ngahi whelafo aki. Nai pehe pe mo whelafo aki ngahi tāna ki whamatala nai whai he taimi koe ni a whakotua e ngahi makatunga whataki. Kai ke ahatahaya me ngahi kolo mo i kakai. Tēnau whutokanga mai ke tau ngahi professional level e tau whahok whatongia he pureanga. Tānau pena tol he ofa, tānau pena tol he ngahi mga tuunga mo ui. Ain peko tau usianga mahin peta toki ai ke he tau lotu. Ka koe mea koe na e pole ake ngā ue ke tau mo ui ake. Koe poini pe whakaosi i sea ko whanongo lahi ke ono mahal pe pena kai ke full siale lehi ke whamatala about inequality. Ai tono no koe tau hanga o whakakau mai kakai he ngā ue tau whai. And it's required healing. Koe lawea e loto na tau whanongo ki ai mea mahu inga ia. Ika te tau whenga tato ke tau puke mai tau kau ngā ue whapureanga. Ko ngā koe ngahi uhinga whakapaanga te tau to hike nau ngahi wāhenga. Kakapai kai ke tau angi ha whahinga mga tuunga mālohi ange o nau sio ko nau whatongia ke whanua. Pea moe o hake ai tuunga e mo ui e kakai. Te nau nofa penau to. Tau sio peta tōku e pe kakai a hene nau ke i whai pena toi whatongia he ku nau ongo e nau tolu. Koe ngā ue nau whai o koe pare paanga. Ai koe nei e koe whakotu koe ke tau siange pe te tau hanga liliu e tau ka veinga ngā ue me he koloa ia, ka tau o mai e monu ia, ha tonga o ku monu ia. Ko hi ka tau sio tau angi ha pick up purpose ke kakai. Ke nau ongo i koe nau whai koe nau ngā ue, it's not about money. It's about people, it's a bigger purpose. Ke he anga e nau whakahoko nau whatongia pa ko tui.
Ko e whaunga ia te tau lava kamata aki. Ka hokot lewa he whai whatongia ke he kakai. Pea ukai koe whatongia pea pureanga. Ko tui koe uinga utau i hene ai. Iai ho tau whatongia kau toa. Au ke civil society, ukai ho tau whatongia ke whahoko ke tokon ke pureanga. Ke tau build a public trust. I he tau ngahe government institution. Malo. Alo, Merine. Pasikal. Malo, koe hokat peo ki kawane nai. Kuragi pe kau whanokon ke kongalah kai penolo. Ma kongalah ngai presentation mai. Oku Moimoi uhinga mahalo ai pule leleia koe ni pe ia. I whaunga koe ni o kaungao e whapureanga. Pea warua pe mi ai ke PSC mai. Ai isi koe whilawe ma kaungao e. Ako heo ku whetau aki hora tau taranga he mautoro koe ni pe mi he tawha koe ni. Tau pe he whakaukau koe ni koe hao ngai whakaukau ia. Angai no whaka NGO, whaka siasi. Ngai tunga whakapolitika leo taranga ia e talanoa e pule lelei. Whakamaharo kan koe whai isap, whai topike na ton ke make pe ia e kua whakaukau. Ke ha whai session pe ia o e pule lelei i whaunga whakapolitika leo whanua. Ai ko kuanga hangai ku whakaukau kan a koe ke tau talanoa kan he pule lelei. He koe pule lelei o ke whaitu ko toa pe. Kamata pe me ia pe whai mai e aru a wen ke tunga o pule anga. Koe tau potu ia tunga whakapolitika koe whanua. Koe mahau inga koe o tunga koe ia mahau ko whodua pe ke kawai pe he Palani ke hoko atu mua a ngahi whakataha pe heni i he tunga koe ngahi mea o e pule lelei i he whaunga whakapolitika ko tui koe whaunga koe ni ko omi koe e konga ni maa ke tau tai maria he aho ni o kono whakarea koe pureanga koe ni koe pureanga whakatui kei whakatui pe pureanga whakonistutone o kei whakonistutone pe ka koe pureanga o ku whakademokarati ahono whiri atu o e paremia ma kau memi pa kabineti pa ku hangarewa he ni awhio o tupuange mai ahono mawhai pure koe na ene mau i hano tunga o e pure whakatui ki he malu ia o e wharearea pa mai kabineti koe ia ni whiri he wharearea pa mane paremia koe ko pehe koe whaunga ia o e pure rei tau unu tau tolu ke whaunga koe ia pa pehe ke o te tau manawasi he pehe o mai mea muri koe tau noe aho ni tau hama furu ko sina tau whanonga fo i rea koe global village koe tau ki kolo Tuku'o'a ko hoko ko foi mama ni taim ke ke ya me ya telefone mo internet i he kuanga koe ni ku digitize me ko tope me app ko ke pepe ke bai nga pe ya ki telefone tanonga i he feitu ko ya ho ona tamana wasi ko tau talano i tonga ni ko Fakafonua ko Fakafonua ko ni ko tau talano Fakakolope Whakamama la. Pako tau tano he pure rei, he kai ki ata ia nau, o e pure whakamama la, whilawe mai pure rei. Ngai mātunga koen ko tau whakalau mai he kausi. Koe ko whakatua be, lahe ngai mea tau te tana kia ngai whakatua mai me. Taha kau response ane nai, ki he mahu inga koe a koe, ke tau talanoa he mahu inga, koristu tone mana whakare rei. Ko tau wau mai ke whaung he taimini. Mahalo ka pau te tau he mafuru koe ni e ka pau kau i he tau whotua ke ka he tau Palani. Tau unu pe me he whaunga koe ko tau wau ki ai. Ka whotu e wau. Riri e konstitutone ke te whakatemokarati ange. Whakatemokarati ange koe whaunga ia ko tau tui. Koe o pule lele. Koe whaunga maa whana taha ia e pule lele. Ange ko lawe ananai ko te tamana wasi e koe temokarati o ku he kupesia ko ia o tau fatu ia i he fu lalanga ko ia i he pare lalava ko ini ko otua ko ne hoi fua mai ke tau mea ko ko lirio konstitutone
Ro tu ma winga ya ke pule le le. Ka ba le tau ka foto ane na ya ko li ai Tongataha pe me e. Ka pule party, ka whaunga party. Tau tala noa party pe ai pe o kia ngai pa te ho kia whaunga pe he ya. Foto ati he Palani tau hongo furu ko e ni. Ka wale tau lava unu kia pule anga, ka liliu, ka whaka fo ou ya, ka tau wisone ya. Ka patu ka wisone tau hongo furu ko e ni. Te tau aru ke whaunga pule. Ka whaunga pule le au pito ia. Ka tau silau tau ilu he ngahi mata vai o anga e nofo e tau whakaukau, whakapolitikale, whakapakau ke whaunga e pule le ahon. E kufoki ia ke mau inga, whaunga mawhai koe nei tau whanong kia nei. Koia se kau whodua pe e ngai whakaukau koe ni e tau hong furu ka hoko mai. Kakamai ta lewa pe mua hana tokanga i kina. Ke he tau talanoa pe ke whaunga pule, e mahino o kia ai whainga maari e ia ke tau talanoa e whaunga pule whakapolitikale. Maro. Malo pito. Ko tu ko small pop pito ng tanoi ke pulele kapag ya ki tokon ni ko famay mo le pe ka ko tokon pe tu fai hang api sia ai Tuku'aho. Mo me ka to pe to la he ka ngau ko Tonga ni ko to ko Tuku'aho. Pa ko fonga te tau la vai o tokon ni ai Tuku'aho pa pe ke ifikawa. Ke fasisi ai mawahe ko ka ngawe ko ni menga ngawe anga ko tau fa mahu inga ina ngawe ok fai me he ko se aku e ku fai ako ngai tau ko hiri ka pa o ange ha fatongia ke kita basi po kita ahine ne ngo po ka ha lahi ki fatongia pe ko tamate e palak poe pe ko ta filo ki ako pa ko fatongia ko ni mai to ta pe ko ya e to ha mo pe kita masi po kita ahine ko ya ke ako ko nga ku ne ilo fatongia pia ana ko e peten lava fai kapau teo mata mahinang le Palani, workers need to feel ownership over the work that they're doing. They need to feel valued. Engai ngawe anga ko na wiai. Hemne anga mau engai pa anga kapau eke ke tako top e faleni ko ha ohinga ku ke ngawe ai. Ko taha ngai tai tu ki mua ko ngawe ma api ai family. Ko e na ilo ngai family ko fetuia o fa e ki na tolu. Kapag te tau whai pe mea tau ngai ngawe anga, o whai e tau kau ngawe, e whenga taanga te ngau tō ki nau mawahe. Pea i he nepe he tānau ki mai whemao e Tuku'aho, o keu kole i pare mia pe he kau minista e kabineti ka tak pe whalahange whenga maari ke mo toko nia e Tuku'aho i a whongau aonga mo uhinga. Please engage our youth meaningfully, engage our workers meaningfully. He kutoa nia e he tau a whai ka wik o la e tau wā e kau tak ngawe pa pehe kau ngawe tau i wā a e kwhi mau tau whakamahu inga e tau kau ngawe mo o whai ki nau tolu he ne pehe te nau hanga lewa whakamahu inga e nau ngawe o whai maatonga malo o pito. E te taki tau tolu e ahoni, whamaloa tau pito ki kau memi pai pēnolo. Ia ngai issue, mā koe ia ngai whetō ke ake no understanding e good governance, i civil service, public service, good governance, i political context. Mā koe mea mai pēpare miapa ki aha taimia ke whahanga i tālanga, Fakafonua i umea koe ia. Ako whamaloa tau pito ki o mou kau mai ki he pēnolo, mou te taki tau tolu e ahoni. Mo kata ko paspasi mai tau Tonga. Pako tātuk mo whamaro ka tek mo tolu kotoa o mo kau e tau tālanga e ahoni. U tau o maen ke aho hono tolu, toi pe aho e taha pe tau wā. Ako tui koe osko i niku tau whau ha Palani tau hongo fulu e lava kin ta taki ta tolu ka tuunga o te maalunga angi. Ako kore atu ke tau paspasi mua e merekatea mo secretariat, nau ngāwe lahi o pai. Pa te u pas lewa ka merekatea ke ne hoko atu e mo e housekeeping. Malo. Malo a puto pa ko kore at mua ke tau toi paspasi i mai a Paula kau toke, ka ma a toenga e ne kau pēnolo, ka malo lahi atu ko ngā komutari ai whakatangi nei whakahoko at peha mi office pale mia.
Ko e wheka mau inga e pēnolo e pongpongini. Ko ne lawe a pe loto, ku lawe ai pe mo ui kotoa. Ko tui ko e pōre a matau tōl, wheka waki pe mo e ka venga na tau tānoa ki ai. Te tau hoko atu hen ki he tau kai hoa tā. Pea ka pāu na mo whatonga i lelei pēna te kei ke whai ha tau ki kai pongpong. Ko e tu ko he taimini e whakataha i lo uai pe. Te tau mātuk pe ko e ni, tau whoki mai ko tau whare i he hawhi ai ua. Pea te tau tala noa e whekau aki pa mo e tohi kakai, pa mo e whetuk holo ai kakai, ko i ngā e tuk whaiha sio wā ofiki ai. Kore atu, hawhi pe ua tau kamata rewa, malo au pito.